wotia frequency no 87.9 sanso and awusha television Onua TV Robbie 1 TV and afe Osei Chrome TV ubetimi so ahwebi ewo Facebook live ewo phone no eso Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM anasa ye YouTube nso Akoma 879 na Facebook no momodia like page no comment na share my na YouTube no so subscribe na me notification bell no so Akoma FM notify na won so share ama foforo so etumi enya bi ahwe midin the Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM ubehwe bi omo bi atum ebre ekwa ni mo ne yebehwe na afi yabobodi na de amammo enti yenko na ene stories no etata so pa na yemobo no wano famamo many aba patient ewusi eni komo patients memo heavy ayi na pom to say eya no ama ne so kakra ma me te won ka eni ayi fa no mo free buy Kaswa. Wofrika so na baye. Okay. Awie asemben na modenam. Pasho. Asame de ba ni say me bagewe. Na ne so wa beje no. Say opese ona akwa ne tina. Na oba nti oba na obekan no. Na me nana ne no so. Sa de en fa no man because say ne so na ona ne kotina ye. Nti ona ne wo ho na osan bekan say opese Sister Befa, sister so pesakula ne brand nchen wa Kumasi. Na esi you. Into omo ha, me all kono nkipa funti, oni me lai, nso me nim me lai. Nti na nsen de eyie bae omo fie na omo bae. Nti omo bae no na akura ne bae say. Na me ada na oso atisa. O ya yo si de bi na. Nti one day me ho na bae na me niwo ba na beto na osi wa ba. Na misi no so no onko biemu na obekọ so a obekọ kosu edwuma no ba one omon ketina adan no so papa na ye oha me nti wan hyeda me bisa ne hu se me ndwi saade no nti me bisa ne hu na next one first yambra nti yakọ na omugu kasa so ka se onsu a edwuma wo ka so wo na akra ne se onsu edwuma no wo ho this one in chain obaba no maami wo enu ntina ofre me no nti egukasa no so ye kan na obeka se na maami ba ko beka se de mu yemo wa hai se na mu hwe wa hai na wo se won tina abi na o se enti sa na papa no ye ofo so ne da this one kunu no na mi se nti ono mu nyina tu ma no gu ni so se oboa on pese oni on betina biem ntina oyesa ubuo yiba o so ubua papa we yontumi nyesa eniminim nyam we yontumi nyesa de no na akora ne baka se nti na obai no de on kan ye because o kan mu de on beye na mo se sa de ayenko nye yenko fie ne nja akola no wo o mebisa no nti ade chi na obai na mbisa ne se ekosi se na so wakan bibia a che ne so apen no na o se mo mon kan che obia okanchi obia nanim begu ase na man ne de oni ha ko kasan man ne de oni ha man ben de oni ne ye owlepino no oni ha de ofa no oni ha nto no nti kaso nti nanim begu ase na mis den ti na mami we kasa a wo se mami we ya chi no asane ya chi papa no na me wo fa mami ne se na Belinda bai no all kan na wo se mutu wana mo omuko bisa mami na Jason cancer bepe bia mfa akola no sakora ne akola boni akola ne tisei na me se fine o ya akola boni obi abenye nti anu nti papa na onye ne saa na omuko bisa no asa na oye onye kasa papa bia nka ne ye cancer saa de beba ha na asam no ani enya okay na wa hwe di jima nti akora na abayo yi a neswa no ne kwotena no papa efa no oye wo ba mentio akola no bachan oya wo ba o ba bachan okay minim pa so onwa nti o say nese wa na ebefa no
Ema ni nua ketewa. Edema ni nua ketewa ne se wa ne te hene. Owa ha. Wonu okuma se. Nyinya no. Ena obefa ne koma ne sister ewo kaso a. Enti chemu yie. Na so na na yo. Ni ya confused. Obefa ne free hene na de ne koma ahwan ewo hene. Kaso na yin na yewo. Na obefa no onu nche na owo. Na ode ne ma ketewa wi. Ketewa no wa ha o. Ketewa no wo eba. Obefa no wo nchen na wo ba no ne wo natie. Sa ba isi wa no obefa abayo yi wo nchen no. No what hene. Kaso anyanya no. No what kaso anyanya no. Ede ne bre ne sister wo hene. Kumasi ha. Okay. Enti asem ni si kumase. Ensi kaso a. Eno ne yepesi emu no. Okay. No ode ne bre ne na wo ya we se wo de ne bre ne sister e wo kumase. Obekan se ode ne bre ne sister wo kumase. Sister no na woni mo no. This is an minimum. Na woni mo ni kunu. Ni kunu de minimum. Okay. Modi akra no ba no. Hwan ne hwan e na edi na chie because se one na be fa akra so ode na bre ne sister ne na tena. Hwan ne hwan na edi na chi ene ne ba ye eja yakra no e hye ne sister ne friend saying Emilia ensa. Tam obefa ne die. Tam obekan se ade ne ye impromptu. Inti obekan no when dam said that day ade tia na nti na obia mpo enim sa akra no betu kwan bisa na akra no supo ayefrum na ode ne ba ha nti minim se ye na nipa ba ko onye obi obetumi di akra no boni na ne sister no so nyanya no wa na no ansa owale na oba ha nti so woni nchen a mata no owoni nchen a enye boni nti Emilia na be fa ne bre mata no kuma se nti mu chemu anu ma chemu me hu because edin ni doso nti se be bo afra ye ni so nti Emilia be fa na free wo nchen ewo kaso anyanya no ede na ba mata ewo kuma se a wona netie Atwanse no ne na mba Kumasi street ode ne ye dan ne kotra onu nche o woni nchen ansan meba mama nchechi o ne kotra nche o ne tell nchen no si onu niwa akwara ne oye stobo sa oba complain omudi man no si sa da obatam abufe aba kitwa no efe ne matan obatam na aba no wa na ye ma akwara ne bi fi Kumasi alo asene no okay nto ne bra matan ne te matan wo abufe wo matan mu nchen wa omo di abufe no ko school o ko school ya so mu to the schools o ma nto no so omo we so ejuma mo ne ko so na tena sa 1 year ansa na mo di ko so ejuma ona chiri sa asam we fi atiba ba nti me ti kasa no me fra abufe we be din ka fra ne mami bi sanja asama de ono chire mu wi a memba wo so be bi sasa wo te ye no mo so na mo ntuo be na mutu e de fa ho nti one no betna one mata betna wo Kumase no na wo tai besra no mpa che de bi ono betna be enfie sen first 5 years mu na yo 5 years ni wa mesra ne da adan obatan oba kwatra ba bi wo mu ba bi tran de eyo to mu wo so do ani kwhwe wo ba no because nia wone ne te no de o frɛ no o mata na me be hu te se onyame adom ne ho ye bibi ekoso boko ane bibi ekoso boko na mmom na so den eno de obeka but wono ni treatment ya bi about treatment bi on de akra na famu ne de enya de obabo wa mane na mmom na akra na so de obeye ena obeka kire wo ti wo mu anado ani abehwe wo ben kakra na de nkomo kakra na woko 5 years na chim futuro wa merwe no so that them so that bonten sabi so odidi chance mu so odidi die mu 5 years obana so no mesra ono so mafie ba na ma me pen no me bisa no nko amena na ekọ no so no hoye no ye de ombeka but obatan no wo ma wona se so ye ntia kakra bi nya se da bi ahwere but nka wo ben nka de ofa mu no definitely ko be confine in you na wa bo wa mane so what you say so na wo ta kwasra na 5 years no a ka bibia ha no bia nko no so be bo mane eni enten pa no sa mo hwe na ebe ya busu asam na mo nka mfa ma ba bia kora no a utumi you be free one time wo free sa trom enim na yemra na ye ne ye ni aba no emedi enkomo Belinda me ma ya ina na pom ti sen pachen mi ado boko oye wejidi what you happen because I say what ye mo so bi amame
asɛm no na ahyɛ wo so anaasɛ abɔ yareɛ Pacha mbɔ me yare. ɛmɔ wo yareɛ wo sewa ɛbɛfa o Pacha. ɛde wo brɛ ne nua kuma mata Pacha. ɛno ne bɛtenae yɛyɛ aso na yɛtie o mmemmɛm kɔpem sɛ wano bɛsi agye sɛ biribi kyerɛ ma adwene baako bi na bibisa wo enti wobaayɛ no kyerɛ yɛn frida no a yɛde wo bɛsi Kumase kurodua yi mu kɛn wura dɛm daeɛ na adeɛ kyeeɛ bɛpem no a wode sie ɛdeɛ ne si yɛ wɔ fie hɔ yɛnkɔ Pacha me bae no. Me bae atwant ni papa ni frɛ me bisa me sɛ maame na ma betena ne nkyɛn na ɔyɛ me den. papa bɛn mepakyɛw Pacha me siwa kunu. siwa kunu sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din kora no a wo siwa kunu ɛno yɛ wai Pacha. Pacha me siwa kunu frɛ me bisa me sɛ maame na ma ne yere ne yɛ me den na me ka sɛ ɔyɛ me siwa. Na obisa me sɛ me siwa ɛwɔ kwan bɛn so. Me sɛ me fada nuanu no. Ɛna obisa me sɛ na me fada no ɔyɛ sɛ waba aware ɔwɔ hu me fada no. Nti obisa me sɛ me fada no wɔ yin fa kwan. Ɛna me kyerɛ ne sɛ ɔmo yɛ nuanu, ɔmo yɛ one fada but ɔmo yɛ different mother nti me fada no nti wɔ. Ɛna papa ni bisa me sɛ me yɛ virgin ana me sɛ ai me yɛ virgin na ɔse me yi matade no nhwɛ adeɛ. Me yi matade no nhwɛ adeɛ mampene. Ɛna obisa me sɛ ɔnyɛ me hwɛ ɔhwɛ adeɛ kɛkɛ nti me yi matade no nhwɛ adeɛ manyɛ. From that ɛwɔ no ɛna ɔstart say like me wɔ wa na wabɛtaachi me hyɛ dware kora na waba. Ɔstart sɛ ɔno me deda. Me da kora na wetu ahyɛ me so. Nti ɛma ebi wɔ wa first day ɔno me daeɛ no metu na me su. Ɛna ne yi ni fa adwuma baeɛ na me so obisa ne yɛ ne sɛ ɔmbisa me sɛ adentina me metu a me su ne yiri na mfi mi. Ɛna ɔtwe na ɔni na akɔhyɛ inside ɔmo tu ni na akɔhyɛ inside. Nti no ɔkɔso yɛ saa adeɛ no ɔkɔso na me da. One day me da na me ti so obi yi me na me hyɛ anda nika me ti so obi yi na me so me hwɛ na ɔno a ɔno no me pepre so ana ɔtete yɛ ɔtete me nika na ɔno me dae oye saa ma me nyum yɛ ɛna ɔde me kɔ wei abe ɔde me kɔ hospital na ɔkɔyi maame eduro na yɛde maame no wamfa eduro na maame ɔde sie ɛwɔ no ho sɛ tam so sɛ menuma na ɔde ama me tam so so menuma na ɔde ama me so na de na ɔde yɛ me nya obi anka nkyerɛ no ti me nya ho na me kɔ fie bebi a me maame wo mti no ɛna me kan no mo se me boa nti na me de aba bia o maame hwan mte because menim sɛ Pacha na yɛ wo menim sɛ wobɔ wo bi amane ansa na mu nyina mo sɛ kɔ akɔhyia Pacha me kɔ ye kɔ nyanya no ɛna me kɔ ka tia me fada sɛ bebi a meti ne sei na ɛkɔ so papa ne me deda na maame no so treat me bad ɛna ɔka tia me sɛ me maka tia me maame ana me si debi ɛna ɔsɛ me nka nkyɛ maame da me nka nkyɛ me maame bad treatment na papa ne di me fam ne de ma me nka ka de ɔmo yɛ wo fie hɔ ɛkyɛ wo maame Pacha but ɛna papa ne me dane de ma me nka wo se kunu no ɛne wo according to wo ye de yɛ ni hɔ wo se kunu no ɛne wo dane de ɛmɔ wo maame amane Pacha wo papa Pacha wo ankasa wo papa na wo papa nua Pacha me papa owo me ɛna wo bɔ na amane sɛ wo se kunu no fawo Pacha wo hyew na wa fawo Pacha ma wo ne wanyinsɛn ba akokora ne wakɔ hospital bi ye wo yɛ hwena no akɔ yi agu Pacha me ka chen bat man kan chen se me yi nyinsin egu ɛna ɔse ɛma me nka nkyerɛ me maame by ebusuani hyem na me kan ye no ye nu time a ebusuani hyem mu ɛyɛ dan na wo kan ye ɛnyɛ ebusuani hyem mu na akɔgyina hɔ na abɔ dede step by step ɛde na si ye ma wo ka kyerɛ ebusuani no Pacha me so na ɔde me bra me so aketwa na ɔwa ha no ɛna ye kɔ ne nkyɛn wɔ fanta na ɔse saa de a me mba bi ma me ntina ne nkyɛn wɔ fanta ɔno no me nsua adwuma ɛna me si de bi me ntina wɔ mɛkɔ me maame wɔ ɛna ɔse ade ntina mɛkɔ me maame wɔ iti me kɔ me maame wɔ na me so ne frɛ me maame sɛ me maame ne me mbla na ɔne no wɔ nkɔmɔ nti me maame bae na ɔmo hyia na ɔmo kasa no ɛna ɔmo se papa ne ade ɔmo de yɛ mu ofie o nyina me menyi nso ana me ka kyɛ ɔmo sɛ
omu ya me hwe de obeya me mbia o person ne me dance o de ade kro na ama me Chwaswe ena a person no dance on the other corner now and I day because me say and rakacha me say nya one and not no die nya abortion back no onu ye mprenu enya me na meka che o una enu obo mama ne enya me na meka che wo unsa wanyime obro 19 years onu nam 20 nti wo se wo de yakoso ya wani abre ya wusi eka na wo ka wa de mama nka nhihye mu ma de wo ka che me no e mama me nka nkyere wa bra wo ne si ya wo bra bom so what you say I was on our canning in actually to us so but you to make come on winning and I'll say says I dear me mamma ni no mobile no moon no money men kasa to mamma coy na on any near back frame co inside no money make us me can be actually almost say papa no ne meda even me be san yere na de na wan fama me o simi ko bisa nukunu no me ko bisa nukunu no person ne me dance o dia mama nti mama no ka chia me say mama nka sa asem we nchire obia na me mama no kura wate no kura ha no me ya akola bo na ade ntina man kan nchire ono nti se sa de mama nka nchire obia na me ka me na menim begu ase nti eche no okwa na me ka chia nse enye se me ya akola bo no even ko ne manyi manage ena se mama nka nchire obia na me ka me na menim begu ase na me ka chire me mama nti mama mu ko bisa no mo se me bua ntina ye de aba okay enti yenhwe osiwa kunu ya won ne kwotena ye wo nyamfie besen na obetimi a describe no oyetia tuntun owa oso otisen pacho tuntun no modu but on sheda anye tintin wo benyamfie besen pacho be 34 going oh be 34 pacho young guy enti na no ye ne dey ade kokora fo kura ho yomo de na 34 years pacho minimum for we dey me na me kan be 34 be good be nti wo free wo ko ne de pacho wo obenya akosi bia be 40 mo ho okay be 40 mo ye hwe ebre wo ko before ye be fa mo akoho no e free ma me nche na akọ school pacho na ujina sen na me wo JHS2 na wo JHS2 pacho okay wo ko ye okoto aso pacho me ko tena 1 year ansa me san akọ okay 1 year no de na wone wade da kra ansa na wade uko school no pacho okay enti uko tena ho no edi sen ebia o ma me ko tena di na watwe and afi was starting so on me bededa 2 days and adanu amede me ko ye na edi sen ansa na or start and why ye sane ma no pacho be 6 months because me call 7th May and no started on me that 13th September 7th May and alcohol year 2018 and no started no die 13th September pacho 2018 pacho ada na kai date no sa pacho because before me be call na girl bi wo Akoma de no ne me die that day na no mo frɛ sɛ girl ni nyim ukwe na gebi oho no money gebi na tie pacho na ge no wansa me be ko ge ni fi wona me koye nti me saade no na me da na mo frɛ sɛ ge ne nyim ge ne so ye mesiwa ne nuaba o se wa ne nuaba pacho o se wa na wona ko tena ye mata no pacho ne nuaba pacho okay no onyem pacho one be ma foforo pacho ayo eja ye hwehwe pacho ntina ma me de kai date ntina ma de kai date no ti 18 September na bre ben so e na wo kodu o ka che o se pa ho na onhwe se we ye virgin ya menim hawa wo si a detective virgin fa nti wo ko ye na edi science no so o ka che o se pa ho na onhwe se we ye virgin ya pacho like edi sense bi amakonne edi science wo ka che o se pa ho na won hwe se wo ye virgin a wana pacho inde mintmentire by day no ne me die na me ka 13 September minim
because yes agrobe so a ifra no pa enti ebia ne na me sesa me niema na me de koye ebia de achi ye and 3 days time na say ebia bosome and on me na mo na ofra me na iri ni no ofra me say oh pa ho na me hwesa ye virgin eno na me pese me hu no but you can't jump some pam or be some say me a virgin am cousin and or catch him some mama tad and snow shady. Mama tad and so just a pound when you may see what I need I tree casa. So I say Peja Tadia no, no one share. Into who Pejama and share no share no quite best so. Any who is away a virgin and answer when you're virgin. But your main Peja. That time nay a yan near never like. Oko anapanto baba be 3 more and ono so yes I dey be 2 more nti ne ehye trin se ebia ne ye ne baba batuntu me ye we no wan ye hwe woni wan pepre ho bia okay nti ye hwe asetena na omo ne wo atimu ewo ho ansa ne aba behwe enna no eho asem ukọ ye foforo 6 months achi ansa no no bededa before so no wo ba beda no say na treatment in the city say na papa no in particular na will treat you but you're not tentiam there about omumbu me no mo tentiam there about omumbu me omo tentiam so then because I'm sorry na wonim say me ye we was me pra was me hu nkukom e was me ye we a wo ye wo nema nyina omo tentiam say omo si di ntin so na omo tentiam wo na de na wo ye na ye hu no pacho me ye bibia me sorry na pa dem osa me ye nim se we meye nti me ye bibia by se ne ye ne besuma me a osuma me a me ko me ba osima che nti oso mu didi matem na de bi so a me ye we me nye wie me kwa koye we me ye we no oba ka chem sa de nti na me nye we mi wans mi nim se me ye we me wie me kwa koye we nti na o se edidi atam na ba okay but and also one more be a man here pacho da say dia de e kwaso ni okay yenhwe na wa no say yes ma wo a wo che e bia no wo mahunu say abrantie bi wo mpotamo ho a wo kwasha ne ho tim yes ma wo a wo kwa wo mantem na no mo tiantia wo no e de na wo pia wo koyo pacho mi pia mi nko bebia ni say yes ma wo a ase o ma so ma mi ansam me pie ene biso me kwa ade no me kwa kotumi mpa on wansa ye dumi so ojidi pacha menyini o because anan koda de mutumi ade nyina ye belenda obi a wo ton dokono no obi si yi dokono ni bibra me metobi oyi dokono no hwa ne ho ode kwama no da na mpa kwa ye mu adwuma no ode dokono ne ma no na ogina ho okoto wa na fo ne de ma no owi kwa wa horo ne nsa no nsa de ko gina dokono to ye nti na nkura atumi ade nyina ye wei how many minutes unya be makura no a enche na ne ho asane a seconds kwa wutumi pie ba nti no de ya na nya nwanwa me hunu bi pe nti na ugidi se na wunya abamu wa bia won potamo ho a no wotwu ngaka pacha da bi ugidi pacha kwa ho no wa mfa mpenada pacha da ba ye tuba sokoban no na se na papa ne de yam no u kwaji ade bia opese no dansa mishia boy bi boy nsu de mebisa ni bia odemame na elsa me no boy ni kwadeti e wo sokoban pacha but baby ana motie baby ana yete no start ye ndi so ahuma so ahoro de na woni boy bia na woni adamfo bia so ade na ekoso wo fie ho no na betimi abona mane pacha dabi woni wo ma come to say relationship mother and daughter what relationship to say pacha no me mbo nkomo woni ne like onu cross mo na oni ne kasa no on feel enye o se wa o ma me pacha mama me ni ntemu ni we by na mento omunka woni me number pacha dabi na woni kwan foforo bia so obefa so arechi wo ma me aka wa ma ni hu na wo fam odi a kire no pacha dabi na wo kra so say bia wo kwa akosra wo ma me enso abanso a omo ma wo nko pacha dabi asemo okay enti yamra enna so but apart from no de bia wontade a wo hia aduane a wo bedie wo pada wo beyizu nya o mensa no wo ne manyina de no mo provide the man pacha omo ntantade ama dia ma me ne be hye no
like ocean atade na ye ne we ya no de ama me ena pad so me ko bisa na o se me ko bisa papa no me ko bisa ne kunu no wo oba abayi wanya ne menses na o be bisa wo ma me se me ya pad no wo se agi so ko bisa ne kura ne o produce pad me no di nkomo be ma no produce pad pache de bi me ko diska koto ono wona ya wo ko diska koto pad pacha ya samu o ya wo ko mo bedroom pacha o ko ere ho me na me sesi o me tom papa pla o yin no boboba we na atompa pacha enti wo se wanu a wote ho no wo se won tumi ntompa pacha obetimi nti wo na atompa ne siesie gam ho eye ho bibia kama na wo se wa kunu no madwuma kro no because ho de menim so oye adwuma pacha enti okwa adwuma tamben no wapon tamben ene wonya kwan e de befa wo abra ne yire ni ho because oba ne adwuma be ma ne adwuma obi asori okona adwuma ti brebe no de befa wo pacha okwa adwuma be 7 anapa 7 na apon enimbre 7 but ye kwa sokoban advance ye kwa ahoma so advance no nye adwuma ena ye ba sokoban so nye adwuma no obenya accident nti no ofie mo ba ahoma so no wo ba ye no me ba o muntia first so ahoma so no nye adwuma no nye adwuma nti no ofie ena ye ba sokoban ha so no onye adwuma no okwenya accident nti no ofie dia nam so ma nya accident dia nanso Mike Abraham e bo no nyom pacho obi no ogbo nutro no yan fancy wa na wanya masa enti yanhwe breban ene breban ena no wofa wo ma ye hunu anopa awia enwumre ananadwo chirechire mu kire ye pacho anapa otumi fami ewia otumi fami anadu so otumi fami obi a meya de be 12 na afi na mewia mekwada minya koto wona na no so aba 12 awia na ukwajo ahụ ya na anadwo to ahemacho to anadu 12 pacha na yire wen wada na yire wen wada na yire ni night na yire ada pacha en wasori afri na yire to ho ena wono wo beda pacha Belinda keka wonsem ye Belinda keka wonsem ye kire me pacha nukule Belinda mese keka wonsem ye kire me wasori fri na yire ho anadwo pacha na oni wa ba beda pacha is that ade who da won to prum Akoma FM Akoma pacha ye dan se na eti no otumi fa baby aba ene sen exit na wo won kwa wo dem no edoso timi fa ceiling no so otumi wura won ye kan se wo pono no otumi wura se otumi fifa fampo member ana say describe dan che ye hunu ba bia wo fa de ba ho anadwo because anadwo de akonfo nti obi ada wotu no prum keja hyehye ye me mu ti kire ye pacha omodan me dan no edware na etwentem nti ya o fe edware oba ebi o so otumi fa wo no de afa kitchen wa aba otumi fa ho pacha no de afa kitchen ni we gate ni da otumi fa wall wa fa kitchen wa eba midem wo ebi o so otumi fa omudem wo gura edware wo na wa ba o na chese wo de na epono me pese me ho se epono na no anase epono da no because mentia se pacho epono da no batie ntumuntu muntum pacha o ma say o boa pa say krokro no ana ye kwa rent dan no na sa na na ete then obi rented apartment pacha ye bomusuo say agumo no head yo eni ye bomusuo say agumo okay na ye hwe anadwo mpredodo osan ena abranti etimi sorry free ne yire ho ena obeda ho pacha edos mint menchire Belinda wojede pacha Belinda wonyi say bia ayaka de bia omode wo fa mu e wo ho
na wa free wo mo nchen niema yawo binti ene bia wo yo we odi atwa me megu animu ase pa o ya enya no kore pacha da bi mintimi yesa asema wo kan na ya no kore pacha asem ni nyina ya no kore pacha bisa wo pacha because hwehwemu ni sia na ye bedu djuma pa asema wo kan na ya no kore pacha anaju bebre no no wada awia nso pacha mintimi nchire awia nso no wada pacha no so ntumi kan no dodo ena anopa so no pacha sa bi o wa na yire ne kwa shift na awia anaju bi anaju or morning or night near the other pacha wanye bibia ma oba na ehunu se ebia de ekoso ewo fie ni o mmo na mane but ebia ni awo beye no obadwene bibi wanye bibia ma o se wa ehunu se de ni kunu eye wuni pacha ebi wa papa ni ne me kasa mitumi twifa no soko by mama no mfa na adwen emba mi so utumi twifa no so pacha me kai mama ni tu kwan ko fanti na ojan o kumase a ena na me wa kitchen na papa ne tu share mi so kitchen na se me twie na me dane mu ofre mama ne kitchen se meme ya de o kan mi didi na tem to muso di mama ni de bufo fi ewo bae be didi matem like ofre ofun so didi matam ofun so nti mama ni de no mpe menum ahwe because mi mbunu kunu bibia ni ana wukuru na ka che ne se ni nuaba no awakofa na ba no omono emmo wutiri nko pacha omono but ontumi hwehwe mu huna de kurodi nti onso wo mabisa o se ne kuro sise ni se di nti na wo yes ade no pacha dabi eno ane so oba ya no aye den kasa oba ya no didi matem obi otumu bomi usro no o se wa no na usro no pa pacha mi nso by oye penny or some the respect man di nti a mebisa se usro ne se usro no a ubetumi ni neti nkomo ebia no ye o ko na nim kra ne na kwadi nkomo a na usro anase bibi kra hia o yare kra na wo koka kire na usro so be ka kire no onye sa type no pacha mi na usro no pacha mi nso but onyo ma o kwan na woni ne nkasa Akoma FM. anytime you hear that we muna nenim okay ma Mary afanyi osmeka say opposing ni panipa I was Zongo police station was na why so interested enti akosie na me say ma Mary was your catch evangelist say and ya muwie ya we dia mo report ma me sesi an ye ni hudwuma because enyam brasam ana papa ye di enyam brasam ana wo se wakru no adie no atete sam je say eniamo ho sam yaw ene wode wo afamo no ne woda na wo mpene so na so obufu no asan afra so aka je say wo nua ba na wode ne ba ye no wo mu ade sa na mema ne ti o no amajojo e wo ba nanim entie ma wo ba na dwene maso da se ni kuro ne wo ye bibi enu ti sa wo yo ba warefo na se wo ti fie na se wo kunu ase hamo house up no ase da bi ono ne wontokwa ase da bi otia na sister enkase mi kunu tia me house up e wedi on pana se wedi no ono ne beye wo wi no oboa pa onpeso ani beba so wa shada bibia ni abo what ebi create me tro mo sabo wo mo nyina se be ya wa adwene emma bibia so na obi o beka se story bi mekai case bi ba ha case no ba ye no ekua ebia mo nkai na we dia mekai pa because enema bi ye very weird what here unu obisa ho say esi dey na esie ni sister awo minua na ekua awo enti mekwa akwahwe no eba he ya akwenye ya so mekwa akwahwe no na wakoya be ma no ebotra o se ya na hyew ewo omo bedroom ho ti ya na ne sister no aba beda ho aka ni nua no na ni nua no da ho be ma no kwa na da bedroom ho ono de oda obi ko ntumi meda sister ni nua ntam ho na wahwa ma na dwo no na yire no ada no na wabo tra na yire wo wofo no na wabefa ni nua no
omo nyina da ho ne yire no ne yire nua ne nyina da ho wo botra ne yire ne befa ne yire nua no e wo ho me pa che wo be ya na ahode o ka che nua no so anu wo tie o ti da ko no ne ne ye lie no was a sister what ye na say na pedro bi no pe coffee bi no ma wona tete ho na hwade wada ohunu so ni kru no dese wa boatra ne yire no no wo ba be kuya na wo ba wi ni nua no buro ne ho no kwade na no hye boxers the boxer yi bi na hye no buro ne boxer no na oba ne yire ne boxer ne mo ho be fa ensem sisi woti ya wo be kasa nya no kra asa wo hwe movie bi wo yire wo timi sorry free wo yire to ho no wa ba be fa wo makoda mo ne no da wakofa no na wo yire da ho ye de na koso ekuma no nyinu nti na akoto ye ehu o yehwe abortion ba kono ono wa ya abortion do do say echotu mienu and dia to ba kono di wo nti o de wo ko hospital bi aye nitua na ye ma munuro na wono no eduro no no de fawo ana kwambe so na ofa so de eduro no ema wo pacho ode mami na me ami di nsu ano okay and second one so sign na koye pacho sa hospital wa no sign do ko bi mu pacho hospital no no so eduro sa ana se what did the omo no die omo na ya abortion ma pacho first one ni second one ni na omo na ye mami by omu wie no omo mami eduro no omo na ye ma wo pacho because what dia won koma ye ma waduro sa banum na nyi o pacho say eduro na obefa na kurumbehu no na be ma no keep ye no etu omo ya abortion wo ho e ma waduro sa wo ba banum na wo yemu kuro no pacho wa wo foforo pacho tu yemu kuro no mu pacho na so wode wo kwa edi asam wo ka kire wo a wode wo ko first one and second one ni nyina no edi na wo kan ya wode wo ko pacho first one no ka chem se ebe kwa kofile gas o ka kire wa no ka kire na yere o ka kire na yere no se ebe kwa kofile gas nto frame se mfa gas ni hyian wo we mfa cylinder ni hyian we edwumem ti me kwa na ofa dropping no ne me call hospital no okoye ma o pacha sabra na yire no kwa adwuma na no wo fie pacha okwa na pa bai na papa na mame wo na papa ne mame pacha papa ne mame bai papa na mame ba oba be ma no ofa wo ne mame pacha pacha ana no so okoye ma o so pacha nti me kwa na ode me fa dropping and ode me call sa hospital me kwa na ka chom se me be check up be ye kwa check up nu we no mo ka chem se menyim no o ka se nti mi beji ana de obe ni bisam se adenti na mi o ka chem se mi ko school ana makwanyim nti o si mi ko school no ne makwanyim nti ana o se mu bisam ya men ka se mi oje HS2 mbo SS2 me se omu bisa me ye ninua me ye onu ninua last born o se me ye omu last born bacha nto mu yi ma mi wie no de mi ko fie ha hospital on catch omu say wo SS2 bacha wo ye ono no a wone wanyem no ninua omo last born ne bacha and wa konyinsɛn bacha and wo mu be yi aguama wo because ko school bacha ya ne nipa ka se etwa ntro akire nipa wo be twa ntro akire nipa no wo bomodi apagya wani ahwesoro no ahwese nyame no so betumi atwa ntro akire no and wo di ko no ko yi guma wo bacha wo ba emergency hwe nya wo o me yare na ho kakra emma wo se wa no emise bisa wo ya de kro ne ade pacha me ba na moje tumi I say na my emre by miss one fi me even me yare kra na opesa me de ya ade wonyima kwan be so na hu sa wonyim wa na wu hunu ana wono beda ohunu ka kire wo
why na ma wuhunu se wonyem na wabɔ na mane pacho mi mehu onu no hu ye na me ye omude mu ye na obeso mi mu obeso mu na me twi mi nti na me pentem epie na ka se hebla me kwa na obi sam sa ade na me nufu ma ye dududu na me se me de me nim nti sa ade na anadwena na okoto test eno ma me dwunsoma no eno o check no no aka chem se menyim hey asana yema na just yema hu nyesa yanti bi yo yanti bi but what's here na eyo nwanwa wo ye expert yankasa ya bronsam ankasa wo hunu se wo nofu mu ayedu pacha na okoto accurate no the better testimony jonso guso na why what for froda like wo no bi atwempra nyem da yeah enye wo se wa kuni pacha dabi ba oba on a break your virginity pacha pacha wo se wa kunu pacha wa na te won kwa hemu pacha mekasa what you say pacha wo yi wo ba bu no free ho pacha Akoma 87.9 FM ame asem ni si ye ne papa obo mama ne esa no police station be na mo call report asem no amja na wo kanu me mete kasa na atwans no na me frɛ maame no na me bisa ne za sama matin na maame ne fa kasa na ka kyerem de o ka asem na miss no asem we de emu yadi awose me fra akwara na kasa so na me bisa no sɛ asama matin nti akwara asem a waka kyerem wa he ofa ne nyina kan pepepe na me ka kyerem sɛ na wiase ne ayehu disa o ka asama kyerɛ obi a na sɛ wan fa no kola wo mu no wanka echire ne bo na beda ne asambofo ti asam we before you to one number now say e make sure say na wo kan ye no kore no so ne o kan ne no kore ti asam o kan ne ofani na aka kyerem na ba ne say I will say busha ne isha ye nsusu wo asam yo di isha ne adwene ba say en fe kasa nam na aha na asam ne si wo na won fra be ma ne o mu ne be kan na aka nti ne o kan no kore Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wutie no na uhwe bi nso ewo Onua TV etemu live Rabi 1 TV live sanso ena Osekrom TV nso uhwe bi live and TikTok uhwe bi ewo ho TikTok nso live esiafo ene ne nuanom agina so de mu eden wo mo hwe no mo discuss na fe wo mo share enso edemaye sanso ena Facebook ya Akoma 87.9 ehon so mi nuaba abena James Amisro nipa mo hegabe mamo omo nyina so eguso ya wo mo so ehwe na fe wo mo ehwe na DJ Clinton mo nyina wo mo eguso mo hwe emaye sanso ena Ma Rose ene wo mo so aka ewo YouTube ehon so wo mo ehwe na wo mo ehwe emaye nyame enhwemo Atomic Digital Satellite the 4 junction na Brebro Information Center kumewu bodoma se make say one so ebiem International Central Bible Church Prophet Ebu ononso ye the ato platform no so enu ntimo nkoso ana mo share emfa emaye Big Love Radio e was Spain Otego Radio Modern Ghana USA OPD Radio GHUK FM 97.5 ewo Techiman Asopa Online Radio Asafo Pokiska Palace Arenboat at 32 Kochini Brofedu Otontas ni security doors make us say fidie no wejeje gumwa enebom se gum ena komemu nsem age baabi ya so ewo ho atonso S-line so won mabiemu pa China Mall ene television ewo nyina na obekọ na eda eye Onua TV a wonom ehwe Akoma nsem ewo Akoma 87.9 FM Royal Lewuzi Hospital winya duru wa na doctor say hey na me show doctor said that NT3 papa was na me show you are very fluent now say hi doctor no enti nurse say wo ne doctors no so Royal Lewuzi omofa Akoma nsem dwumadie yi eni agrokra mame o maya sen ben I fidie no mame ma wani mri o mame mani mre nja wo na una say me samba ne so bi mame ni okay wo ba no woni ne di nkomo mame hu o man dodo ansa pacha mu yefo o man yefo pacha Belinda to so say Akoma FM second Maya say me Maya say Maya 3 bema ba ko okay
woni wo mo nkita hodie etisen o me no mo me no mo bon komo ujidi pachan because eye me wan say de ni wo fam wo fie ho de nti a eba ne san say o kono ye mpromti na afiso no onkita phone nti na woman mini nti mini say sabesi na me hun me bisa no na afra akola na ase so no ho ye me na na so bisa no pa o se o no ho ye hwe ha no o ye free ekwan ya fa so ne ya ba communicate here me ba me ne tie se ne brothers per se omo ne di nkomo a omo frɛ no si me phone so na me di ama no obetimi afrɛ no asi wo nua ne phone so se fa ma Belinda na me ne nkobo eno so mpacha mini sister nama de o wa ha no mini ne nama de nti aba ne sa se na mini ha na me wotama nti me ba ya na ono so ni eho na o wa ha nti me so mini wo mun ni free sa sister pain ne pe na meta me hunu ana se bia ite sen ndi tam wo ba gya akola no so me hunu bi ono akwa be fie obenda no ho ye nti de minimum no yo ma ye twa ye homratiefo ye twa ye ho aba ye ka se ye kokora ye ba be hwe se asetena omukotena ye no abusuafo no tanya bia na bema no atimu bi ana no woni ho ye twa ho aba sisi na o se ge ona Fred ya menye de mami ni nkomo nti me katena ge onda so fe na me ye de me fa call na o se me ye hwan na me bo mi din kire na o se me tin na me se na o se akla no na me se me ba na o se akla ne se ne ba e kire o sa so o se ni sister ba na me katena no sa friend na o se na de ma ye de ma kate call no na me se ade na ma katena se mi mu unni me o bisa ma se me yiwa nu awi ade ntina eni kwa se me kate call no eni kwa se me kate nti me mi wie na ni mre na so na me sa o sa friend na me se eni ka so mpa me se last nti akla no ye de e se last benti wo ba na ni me na friend na se yi na me se mene na nka se yi se nipa we obisa ma se ma ka se ya che men san ka die bi na wo ka te call na no pa me sorry na girl me bo ma girl ne se na nipa mi nim wo na o se mene na nka se yi mene wa nka se yi wunni me mi so mi nim obisa ma se me yi wa no mene wa nka se oba na oba kan no na mena na no so sa de en fa no man because e ne so na one no kotena ye nti one ne wo ho na osan ba kan se opese ni sister befa ni sister se opese akola ne bran nchen wa Kumasi na esiyo nti omo wa ha me all kono nkita funti oni me lai nso me ni me lai nti na nsen de eyie bae omo fie na omo bae nti omo bae no na akola ne bae se na mis adana uso atisa o yale o si debi na nti one day me o ha no bae na me niwo mba na mbeto na o si waba na mis na o so ono onko biemu onko biem na obekoso a obekwakosu adwuma no ba one omo nketena adan no so papa na ye o ha me nti wan hyeda me bisa ne hu se me ndwe saade no nti me bisa ne hu na next one first yambra nti yakoe na omugu kasa so ka se onsua edwuma wo kaso wo na akra ne se onsua edwuma no wo ho next one nchen obaba no maame wo eno nti na ofre me no nti egu kasa no so ye kan na obeka se na maame ba ko beka se de omu yemo wa hai se na omu hwe wa hai na wo se won tina bi na o se enti sa na papa no ye ofo so ne da nesuwa no kunu no na me se nti ono mu nyina tuma no gu ni so se oboa on pese oni on betina biem ntina oyesa Akoma uboa yi ba o so uboa papa wo yontumi nyesa enim nyam wo yontumi nyesa de no na akora no baka se nti na obai no de on kan ye no because o kan mu de on beye na mo se sa de ayenko nye yenko fie ne nja akola no wo on mebisa no nti ade chi na obai na mbisa ne se ekosise na so waka bibia ache ne so apen no na osimo mo nkenche obia okanche obia ne nimbegu ase na man ne de onia ko kasa man ne de oniha man ben de one ne ye owlepino no oniha yo fa no oniha nti ono nti kaso nti nimbegu ase na msi den nti na mami oyi kasa awo se mami oyi ya chi no asane ya chi papa no na me wo for mama ne se na Belinda buy no all kan
na wo so mutu wana mo omuko bisa maame na cheson kanse bepe bia mfa akola no sa akola ne akola boni akola ne tisei na me se fan o ya akola boni obi abanye nti papa na onye ne sa na omuko bisa no asa na oye onye kasa papa bia nka ne ye kanse sa de baba ha na asam na ni enya okay na wa hwenwe di ma nti akra na abayo ya neswa no ne kwotena no papa efa no oye wo ba menti o akola no ba chan oye wo ba o ba ba chan okay minim pa so onwa nti wo say neswa na ebefa no ma ni nua ketwa edema ni nua ketwa neswa na te hene o wa ha wonu wokuma se nyinya no ena obefa ne koma ne sister ewo kaso a enti chemu yie na so na na yo ni aye confuse obefa ne free hene na de ne koma ahwan ewo hene kaso na yina yewo na obefa no onu nchen na owo na ode ne ma ketwa wi ketwa no wa ha o ketwa no wo eba obefa no wo nchen na wo ba no ne wo natie sa ba isiwa no obefa abayo wo wo nchen no no wote hene kaso anyanya no wote kaso anyanya no ede ne bre ne sister wo hene kumasi ha okay enti asem ni si kumase ensi kaso a eno ne yepese ehunu okay no ode ne bre ne na wo ya we se wo de ne bre ne sister ewo kumase obekan se ode ne bre ne sister kumase sister no na woni no 87.9 F makwamu nsam dwumadie no a ana waso egusa wutie ni na wie Ken Arthur International School Ken Arthur International School wonum wo Askwa Pentecost International Worship Center hase ya ana wonum wo na ogusu aje school for nti wo ba no ko pekwan ewo Ken Arthur International School mano na wo nkosua de wo bebo nwoma obeben papa kra chen Dr. Buzia enu nti mese wo adahye ne so agechefo na wo school wo nyina no kwasem wo ma ben se metron report omu want to boasie omu wa badaye so hunu na enkura ne de se de omu si ye enkura no ko hunu obatan e ka hon kokura na nke mpe boarding house e wo ho ma oba no na because omu treat no good omu treat no ye te se de wankasa ene wa de etifie no nti enkura ne sua de atumi ko wontri mu ma so omu ko akotwe bi si so hwe no a omu twa ne oni ho de yakura de ma no e ka ho crèche kindergarten primary adequacy junior high school 3 ni nyina ubenya akwanya ewo ho ede ama oba no ehumesuemu akade de yede kira de edisua de nyina no ewo school mu obe enunti wonya do oba no kwa wini how obebe ne papa ede enumonyam sha brabusua ni nyina ebia na wonso woyi adwuma ena wawo eka ho bi na awanya boso miensa maternity leave no otilon wo kwa adwuma wana ade oba no beja no akraketwa wotumi akwa ye adwuma wonya sound mind aye adwuma fano eko Ken Arthur International School omo behwe akra no dinama kama te said ye wankasa wo hwe wa de school bus wo we de wo mokọ bus security wo ho bibia ye tight wo ho eduanu ne pa enu nti kwai askwa woni Pentecost International Worship Center hwe ni mu 0541 49 23 30 0541 49 23 30 0541 49 23 30 Ken Arthur International School, best place for your child's education. Zanso ena ene ekwaba yiwa juma mamie Feites bamboo toilet roll no ene diaba no eye Feites bamboo toilet roll eye kama empempro bia empempro ne ye de mpempro bamboo 100% bamboo ene de ye Feites bamboo toilet roll mo fanto so mame ambassador ono anegyina ha no ya momre ni bi ambassador da bia no ogina ha no opeja obewie na basa emu odue obewie na ne nsa nyina agene ti mesramu ada Feites papa e broni bi pa e bi nsu yaso ai kache aboa ne so sore ne so sorry yaso kasa sore no so enti mesramu ada Feites eye kama has chemical bia enimo enu ti wodi ye hu ya onya problem onya koko no anya yade bia enwudwu woto ho enti wonya Feites bamboo toilet roll bani ko school fabi e hye ne chobos mu no fanko edru so kofi kirempo na se wonya padia obobo bia ode ahye omodu enwunu fa ho ma ne ho nsei wo classroom ma ne mfefo ensre no enti afie mu no nyina kwa wodo nyina emo
munya fetus bamboo toilet roll no ebi enkran fra 030-222-4843 030-222-4843 ne kotubi na kumase nso offer 0550-000-990 0550-000-990 na onso wama wonsa aka wo fetus bamboo toilet roll eye kama kotubi ne ton ne ebedu dwa pa Dr. Mafo Fertility Herbal Center, Dr. Ni Awoniye, Dr. Ni Awoniye, Dr. Ni Entafoniye, Dr. Ni Ahinasaniye, na just a wona wo krono. Dr. Mafo say, awo about to say the fifre, about one denche mo wodi ne de hyenhia se no a. Bomodi ase nei, obebena kache, no obem wa ma wankasa beka say, oh hey doctor say de dan ma wodi ama me. Ai, enu nti ko oni ukuru nko, oni woyere nko. Sa pepe so ena bia, wawo na nso akoda no, wontumi enante ne namu ayi say bogom. Wudi nisi wanu webuahwe ebisi nsuo ba ebisi oye ba fine ekrofo keka nsɛmpi fa ho adwuma kora wontumi nya bi sansa da bia wɔhyewachi ko Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo kumase atonso esre so ate ebisa abase ebia na woni kumase ebia na wa amonone anampo wo enkran wo Central Region, Eastern Region, Western Region bia wo bia no a wo saate bia mienu mu no wo betumi afre Dr. Cecilia na woni na di nkomo 0244 411099 0244411099 nene Dr. Mafo enikomo eye top choco chocolate spread enwa eneko top choco nie wase pano nie wanya wo pano bi emu ayese twintwan no no abomode an wa miemia top choco ebi na de afamu kama na wo de ayi no sekan no aspread na afefefam nyina no abomode aka waka hyemu se uye ne se ya said ye abrofo na wo fia ne didie no na afa wo de akoa no no wa bite ne kakra bisa no eja wajo afefa wa do wo za no eja wa ene na jai ye top choco chocolate express mama mkondo mama mkondo papa mama mkondo don't worry we am mo bia diwate asan we free hako top choco 3-in-1 chocolate drink and so milk and sugar bibia wo mdada de winya ne nsuhie na breakfast no are ready na de aboso baby ewu ma wo pe makoma bia to provision stores supermarket ubenya bi na mom utu akoton for 0551 033 033 0551 033 033 na Emma wonsa enkabi mame nsan Emma wosusan sa na de me ne wo de papa de me bi sa ne se o ma ye nan o mo no so Emma me nsa be ma baako nyame ache obi de na baako free ho me pa che wo se wa no a onua ba pani no a obaje no de ne ma na yure no se unni Martha number me pacho o sister penny no so na wunnim ne number wo baje Martha number afin ho ne wo be ya communicate mpache debi tine wo mu na kasa wo fidie ni ma mpache debi o sister penny no odi nkan baje no a nso ode na ebra Martha o me number ba me ni ne number wo number dia so wo front definitely wo benya number se on frame me chechem ade busia bonka na say busia nka me pa che say obi so ne ntia me pa che say nka me fa le ba fa abofo na oye ne sister oye no kru nua penin shara ka sem ni yabra say Belinda chema chenda ntim so ne o ka sister oye ka ya wo sister be me ni ne number na say no frame na me say an ko e de no nya me number ntim ni me say on ko oye no kru nua penin oye ne sister enti wo kru nua penin e na baje wo ba no ne koma ni sister ke ono ne senti ne wo nua nom dabi eye wukunu enti no wakacha wo se kata sui ti na akoba wo papa amane no because eye ni nua ba kunu mebua Pachan ni nua ba kunu ena ne woda enti na akoba wo papa amane no wo se die na wo papa ka kire wo ase amame nka nkire me mama wo ka kire wo papa sen ma yensen hunu ho biem ma Mary tie o tie no so de open details no enti wo bo wo papa amane no ena wo papa wo bo ne sen amane sen na papa ka de kire wo Pachan me kacha me fada se me koye no mama ne ni kwampa so ena nukunu so eya treatment no ni mu ne mempe ena treatment ben me se me papa na eya o person ne meda aya o pese on ne meda
eya eye different from onemeda eya no person onemeda de o attempt so ono obeda so onye pacha enti say na wusi ka kire wo papa pacha sana me ka kire papa na me fa de bisa e ma me nka say na wo bo wa ma ne kire wo papa de anyo wo da na de opera no wo da person no da pacha me ka kire say ya o person onemeda na o si e o kwan ben so ana me ka kire say papa ne na meda ena o si sa ena o si ntimaka kire me maame siwa na o de me bae maka kire na me si de be na obisa me say ade ntina me nkan ena me si mintime nkan kire onu me kama asam kire omo mu mfanye we ntime nkan kire na obisa me say maka kire me maame we ya na me si de bi ena o si me nkan kire me maame treatment na maame ne papa ni di me fem ba ta maame nkan da no ne me da na maame nkan kire me maame because so kana kopaja ni nua ba wade ebegu yes ebe affect ni nua ba wade enti e ma ne ba no enko kakra maame woni be ma no e wo hobiem anamojai muni hobiem but oni ne wo ma oni ne ma ne 4 ni na pacha 3 oni ne ma ye 3 okay enti ye hwe ultimate friend no because of enkra ni enti no pacha me friend no e je se on hwe nkola ni enti me ni wo dada nti woni ni communication bi a won frɛ no ene ni nkomo ena wo ba no so ka we kire no no ono so anfrɛ wan ka cho say bi a me yire that day ye ba no se omo titi no amo wa mane mi am ko akwa ne kan na me wo fa se me nko frɛ no mla but ana me pesa me be me kakra be ma no me gba me ti asam no be ma me ko hwe na be 3 times me hunu be ma de hen we ne papa no okay na be de chiri ja ne ma mi se ne ba on kan kire se ma ba hwe no the share be 3 times ne omba ti one day bin mission wo ka kwen mo wo ye ni mo no mission say awo ma ba hwe be 3 times e kan che yan kan kire mi ene mi so asama we si ade ne asam we koso na wo nkan wo hwe o si obi a maka hwe nkire no na mi say okay so obi an ka hwe nkire wo de mate ndi ye share we fi on na ye ko na we obafa we ko oba ha no ye ko mo nchen say ko bisa say abufa ye hunu wa Akoma the person who reason why abufana ya have no reason why abufana aba hon maame na one ne abufana tin maame na san aba Kumasi back the on ya person ebisa the kwa ne omo fa long story omo kan sampa ba ku kuti pa fa abufa mu say abufa mu adi oye memensam foko bra na guy ba ku bi kan ono na opese ono ye oyi na meka chense ya mba ne asemdi ye ba say baby sa asem keke enti ye bi sa asem ni wie nu na ye so le fi wo ndi ye ba na ye bi shai na ye ha adwene ba ya adwene me de kasa na bi okay enti ye hwe enhyiamu amukọ ye no amukọ transenia de free bra mobile ka sa asem no kire mo no abranti a wo ye ne sa no mo hunu ne da me ka me nim nda obeka kire mo da ben na mo ti asem yi asem we no da ben na mo ti pacha ye kweyi owo ye ni wie na me ka kire me enya bese bosom ya na bosom ye ebebro bosom but so obeka kire mo no de mo fa amani ehunu abranti na oye ne sa ne da abranti ne de na wo Kumasi ha ti mu mehia no dabi ti mu hu ne da sa na me pese no phone so o se enya no kure ebisa ne se kasa na ye fe ebisa ne se onim Belinda no si an ne ebisa ne se onim de ne yede ne ba no oyawe o se enye mebusuani te hu hia se mebisa me se ode ne kwa na se ode ne kwa ba kwa se me de mfa no ho ne ebisa ne se nti otumi ne dae enye na ebusuani nti otumi ne dae na na obeka se enye no kure ne se enye no kure e hope na o ye se o frɛ ne yele no ne ka che ne se opɛ on kat kɔ no pɛ on gina so te on kat kɔ no frɛ ne yele nti ne ye frɛ ne yele no so kɔ na ma ye bize ne ehun se o dada ne yele no nti o wie no obɛfra back nti o fra back e fi ne se wo ne wida aka se me wie no san fra back an se wo twitwa ntoro a kyerɛ wo yele nti on wo mfi Also, Mami Akos, good afternoon to you and your colleagues. Watching you live from Tema, where your sister Evelyn and I send this message at the Amaye. And I hear maybe and I hear ba message be there. Say Maa Akos on Fanidi Ama. But Maa Akos, can't you see this girl is also somehow a bad girl? And I maybe baby son no. One word down back
oni wada mienu oni wada miensa but the bia also oba awo adana wonye bibi like bibi kura wo fa mo no ne nia dance ya oba no wajege no no so obedi no wajege ono wanye ba ko eti abaye wo de pacha dabi abaye wo de Belinda abaye wo de pacha dabi because actually so we call no 6 months no starting with that yeah the last date yeah and a month or no die yeah obe kind month grow no die e twa to no na bi mo pacha mekai ebia this Akoma FM this month yeah be remi and na me fan say ye fi wo ba no ye fi kumase akọ fantino na ontumi nimi ye sa oni ontumi nimi nda biem because na one girl bi so abeka me ho na one girl so abeka ho ofie o say also sa girl ni ye papa ni nua and no bye na girl no we na still na no ontumi nimi da edru baby a oba mitumi yewe baby a yekotena nti mitumi yewe I say pacha I say mitima no okọ enti oba mitumi okra no bosumi miensa ba na bosumi mienu aba pacha ebebu miensa ebebro bosumi miensa pacha e twa to okra no dai pacha ukọbọ o papa mane a o papa ka se men ka nche ho maame no efiri oba no no da bi efiri o memba o munchen bi nti wo ma wo munchen bi mti no muntu ontumi ene wo na aye no okay ukoye omudi ukosua adwuma na ukoye aka se umma wo munchen bi mu no de na siye pacha me before ansa ye beko fantino maame ne ka kire me se ebe mwanwa se mefiri o munchen o mu ma me hwe nti ye koye tike mu na no ka se oba se okono okogya me wo wa oba baba fa machine amidi sua adwuma no omodi ukosua adwuma pacha okay oba kwa akofa machine DNT se odemeko nti mekwa machine o wana midi sua adwuma no no be kwa akofa na ade wo ko no mo mu nsa wo ko a won san emabie wa na pacha de bi ono before mama kaka osi ma me na nse no kan se so ni ne kwa ya da no ne ba bebiu nti o ya na adwun se sadia ono ma me ko ko page machine na o de akosiwo nti se atuna so onyo bi different be na chere o machine amano na so mo no na ti wasum wo mo na wo mama machine se pacha ena midi kan ka se ma me no mpe ma asem because se mimi mbunu kunu nti na de bia okacha mi se odeme beko okasa odeme beko na papa na ejine mi se ma ne mfa me nko bai na mi so me pesa me ko mintime nka nti oye se oye kwa yie no ena se men park me no ma odeme ko on sign fa wo mabiem pacha ti oba obekwa kwaji machine o moto ma wo pacha na uko no oja wo kwan de se bia wa besum ya kakra nti giwe pacha de du amen bibia bosumi bia na otua wo ka pacha dabi enti mfa so awunya ye ene se wo mo ma wo ba bi da ye eno kra nye na papa mu a ene afidie no moto ma nti se afidie no maje ana sakraye ba mo de afidie ne ma pacha ono ka kire mi se obokọ akwadini nti me before ansa me bekwa no metam afidie ni fe adwuma mu wo okay into ofi kaso ba kumase ena no so okwaje afidie no okoye na ya madam ka chense meme ko me fama ade ena no ne madam na eku se ade ntina meme ko am fa machine wanka bibia pacha na ono wo da na eto de bia wo so wo hye condom pacha dabi on sha condom da pacha pacha okoye se okoji machine okoye na madam ne ka chen se machine Berenda befa na ade nti berenda befa na ade no si ade ntina o ma akola ne kwan no mi so e panyin ntina o de akola ne ble no na madam ne se akola no no de machine ba no nko an o de bae na before no so abeka che mi se mo ko fanti hunya mbae nti mi ni ho me ba na obefa na ade then na mi ni right bia because onu nko an o de ba pani bia nka no na wo so abeka che mi se mo ko nti mo ko no nse mi ni ho na aba befa na ade a mi ni asem bia ka okodidi madam na atem nti onu madam ni twa so ho no mo awo kire wo ho
nti otamakonwa no edukoye wakwa no afa machine nti otamakonwa no a otena so de ya de no edukoye mami hu die nti a ode wo ba bema ukunu sabe na ode akra na ema mama na woni be ma na jai na ni na jai woni na jai de na woni ni nua ba kita ode be na da montamu a oba be fa aba na kwa akomo bi bu fra say man dwin bon bi na menene te fine so say tama me ni ono no kompam ni ama na mami nti na menene ni ono so e pani nti oba ka che me nana no no menana frem no se na anti Emilia kana me see you mama tanti me so me say no ono ne ti wo fine no oni tembe wakase ope akola na senti me man dwin so metimi ayi no boni oba no ete wo nche no a ne nya nkwafa no ne nkotena aye no wo se na oye me masem mba che dey bi ejere no anya mama se na so nya den dey bi kanokre na asam na ba oba no nya no onye oye tina na so den na oye entisa ono kwa tamekesa ba ye kwa Akoma FM o si Belinda de otino so wa sorry nti nya papa na o de sa asem oyi nke okay we say obinsu message ya monfa modinka ho we say the man is very bad and I say Maa Akos the man is so wicked. I say hi, good afternoon Maa Akos, I'm Peggy watching you live from Wasa man, so that man must be in prison so that he can spend the rest of his life there. Okay, nyame ensha and o message also what they abano o message what they abano nyame ensha papa. Now I say Maa Akos, what the lady is saying can be true. I have experienced some before. I told my auntie and she was rather accusing me that she doesn't want to hear those things from me. Omuko uka kwa die be fiu uka wa mu fiu kwanu tu akura bone ni aka ni ubeguma wade ni aka ni ade akyerɛw ana wo pese ugu ni oni ne tie no ni na wade ohunu wo ye wo papa ye wodi be wie ni nie enso se be me yade bi wo ne ho a wade ama akoda ye ote he wade ama no or say the lady in question mom is not taking the issue as serious as we are taking it and they no correct almost me can't say said the assembly said the see any bre na wo mo te akire ni tie bi so kra wo hwe o mani abre no wo mo hu so ani abre sa me sa na me so me hu no was say the man must be jailed obedient no and obi so the making can say this girl is a bad girl, she terminated to a pregnancy and is now she want to lay complaint. Did they tell her with hold her with a gun? Okay. And also a message, no. I say good afternoon, Sophia from East Legon. The man's wife is a corporate. She is definitely aware of what is going on. I'm not there. I doubt. But say me cry juma bana me kunu e ka che me say me ba me ne tie no emu na me bo no anamatia no umu me kunu so tie ase enti bi o a eya na wo mu nimo. Please go to the hospital. And also the bear ne be wo no darling honey sweetie woni nam kwa won be so be hwe wo baby mpo enti wo hu ne say wadwene nkoso se wo kunu a ono won pe ma betimi afa wo household ebi o wives no ya no omunim ba ni na sa wo ne obi batia wo be ye ni yie na bibi koso otimi abo wa mane e kwese otiase wadamfo ya okofa akura bia ba na ne kunu afa ni ba ko okofa ne ba wan kan sense sister say ni say na kunu peso o ye me o ka che bi ko ne nkura ne ye fine ti sa wo pese bibi koso na wakoda ne bo wa mane a wo ne obi batia ye ni yie entiatia no hunahuna no kunkum wani nkyere no kunkum ba akware beka sa ho kura ye osro obi kura na tata ne ba bi kura na ontumi nka nkyere osro timi no obi batia munye wo mu yie te sade mu ankasa mo ne mo de atie we say hi good afternoon Maa Akos. The guy is very wicked when you wicked papa I Akoma 87.9 FM Akoma bu nsem dwumedie no eno a ena wasugu so awutie mo ba asokọ ban bra wo kofa boy ohun ye ti wanya boy pacho we ban ma me hu ya na mo kan o say adentina man kan kire nka o say adentina man kan kire nka o ya ba mo ni kwan oni boy ne ba fa so like mini boy ne date mentiase o ka che ho me say onu we hu ansa pacha by mama me hu ya na no mo kan o mo say me njai boy no
na boy no so obo aminti no mo kan me yewe na papa ne say adenti na me ya boy no man kan kire ni say ni nka obebo ami onum kwan a one boy ne ba fa so boy ni ni be date we nyina ya say on be church nkwa on fa so no date on kan jo say jai me masam no be che kwan ya be fa so a woni obi be date wo kwan oni mbe date a me ma me no ohun oba church na je say oyo oboni si nti o pe say boy no so be wura mu na bibi ni a no dey asha boy boy no aha obi aka no ho obi aka no ho na ukwacha na wanya fie sen Pachana was 16 years. Oh, ma Mary, Vachocho, mame. Okwacha ho no was 16 years. 16 years. And was starting ya on no edaye. Na oma usika kanka. Le bia ono da bia oh jekwa shopping oh jekoto we. Pacha dabi. Anye bida. Pacha dabi. Ukwaji bi nso a ukwaji pad sika o se ade semesa ne woda. Pacha. Ti sika bia obekwa request bia se bia wo de koto ho ade bia no. Nia woni ne tie ne ka cho se kobisa na ukobisa no nso a wa ka cho se opeso ono da sa wo de amount. Pacha. Nti bu o ma no ho kwa ma ono da no de amount. Pacha dabi. Aya kuma 87.9 FM me ba na do de atwato na fe ya the second story no erem na bedwafo abam kwabra me mo hawie mejo so mako na apomute say nyame adom na wonso e nyame adom ho ye papa e do twede ko nyankopon ase na wo dai wo ye chiawo mejo so na ye fi Dawu Scientific Bar Hospital me friend doctor won kan kire o want me me nya friend no ntina kwekwe ne maye no na me friend no sa na wo kan na me boto mu ede kakra aha me friend no o friend na bete kwekwe disi kwekwe de enche na su eti ye fi Dawu Scientific Bar Hospital ya tran ye kese e wo sashi asanwe so ho ana ye butuo na ye di nkohini nubna ene hehama ana esayade na nyame adom so ana wadom ye ana sa hama nkonyini ne de keka ho ni nyina no ye de bia ye aduro enso so na ye de abadwaman so asame ba bia wonam bia no ehu hia se bia obeba ya tran ye kese ewo sahwi asanwe so anase bia obefe doctor ansa da bi ubo wa drugstore bia ya de ameba bebe bosui aduru amba bebe bosui de na ofa bia no na atese wonso wagye wo de na aye ahohera atumi nsoso ede amaw na ene docs men kanche yetiefo nyina se Mako sese no aduru ba ko a Ghana for atu oguso yes na adukronti ama Ghana for atu oguso nse Mako eye adwuma sankrofo ya de some malaria obia awode no awia boy obia ontuni enidie obia nanum ato aduane si ho wonu so apia tete des wonu so appetite no appetite no Mako so onya so no mente so unti asembia meba papa bi frɛ me ka kyerɛ no ɔse abrante me yire ne makosa e ko bese bosumini na mbusa ade ɔse manum nya me de mini na duane oh papa yi se ne yire na kosa kyerɛ de bia odidi wa bonte ansa na waba no ma de beka no ɔse bisumi nkwadi di baabia o manum nya me de na oba no etie o last week na e baaye no yes ana ɔse asema mi kunu kan die se yemfa ne se no kra na se de ye ba ha yetimi ka Dawood mesha ho asam na obekwa ko tobi e de amanuku na hwe ne se nukuru no nom na so wetime ni didia no zen something dey there rado la Mako okwa no kope Dawood heba mesha aye bone mra ne se sehini no aduro no opa aduro ndi ma no Mako se anopa onum ne tini mienu awia onum ne tini mienu na anwumre wanum ne tini mienu na wo se onum no ede ewie ye no afidi aso ho no ma se entoso bi furu ba na bosas na num ye no de se de ye de bibia gu na num bi no na wo se aduro mekoso no manom no ma hwede be kwa kusie Mako afi onum for 3 days 3 days pe afedie fufuo no ye twanto mienu ene de ma no osa pre ejintumu no mo ho nkwan tafre ne nsa tese na numa ye dey atos that's the wonders
that would have mixture can do. Yes. Ma ko nya asem ketwa. Etimi sraw so obi tie also wontimi nidi. Wa ye cheko, wa yade a we pa chaw malaria hu sunsun so na ebe wo no. Akwase bro ne say malaria ekum malaria so betima ede ekum na mako asem yawo ba ko mu ne say yeso yade bi ti say HIV obi ehu ana odwa na obi ehu ana so ni ade obi atidia na ope bia hye baba ko pe yade a ekum nipa e wo Ghana hapa malaria opa ko ji sese opa ko abubu sese opa ko south interest sese na opd obu wa obusa se yade be pa ne ba se e be ka tse malaria ekum nipa eje nkrofo timi sew ebetumi ekume enti yempe Dawood heba mesha se hini na drono na mako yembu bobi keke enka ne yesu so asabi ne ewo nkura nkutu omu mako o ye ko fa malaria wo hefa dido na no pana se anopana se no bobi na akọ na fe bo se bi fresh ase de etil una akọ no yade bia ni babia eni ato se no ni nyina agu eno na Dr. Dawood eku se da bi se de malaria tete amanfo Ghana ha se ni de eni obeyi hwehwemu no akọ pe malaria dry de aba to obo akọ ebrontu a ewo se hwenimu mako du honom no ana hu se da bi aboa ye fe se entontom no ono na de sa malaria ne ba enti se ye betumi anya malaria do dia ana wo se yetumi nya ade bia ebekum sa entontom no ni wo hwemu a ne konya haya mako aboa ye fe se entontom sisua na wu kojo to ya mutu entontom ni sisua no aye de wu yakika niema ba ku mienu bom ya de Dawood heba mesha mako afa obi obenu bibia ose ne malaria ne eko obi obenum bibia ose ne malaria ne ko na mako ya nya ne sa keke ye ye pension de ko Food and Drugs Authority mo mu social jitum se eye papa to bi anum original o de okọ na untimi nka Dawood heba mesha o so peseshini no adrono for Dr. Dawood and for Dawood Scientific Herbal Hospital. It was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco Cecilia Yekasa Primpra Yekasa idie Ghana ha malaria dura eteso malaria dura mi na obia enum no eye Dawood heba mesha ye bone mrane se sehwene no aduro no pebinom na beboa ba ko papa bi se ono de o se malaria ana onim se etu nemom ne ba eyem ye ne ya wohu de wonye ana o se de be ma akora ne kakra ye de anu mahwe afi de o ma ne be mi bi num ya ye fo ya de no so ye de eko ai obi ani yam kika ne pa no on pe Dawood heba mesha ni na be fro de amano esan se mako se entontom emwa no edokru ni pedwanu mu cha emo yade bebre etra malaria eso eninti ena wo so pe Dawood heba mesha edebo ho ban eninti na wo so pe sehuni na dono na onu numbi mako ekro no mfa wo se wo ya ne nko ansa na wanu bio debi so na nom na bo ho ban fi yade because mako yade ayo yade be mo lu so adwuma yade be mate se enyema ebeto no enya asem keto anti bo ho ban na emwa eno no ye Dawood heba mesha 0244 886437 0244 886437 mako ya kana say wie no afei Almighty Nankasa Almighty Nankasa Dawood 360 capsules afi Dawood ointment eno ene ye nsenchene makoya na akakaye ene ye ene acheche na ye ana de bia ye ba ye kan Dawood ointment ana Dawood 360 capsules ho asem nyesa agbediko asuka se ye ka ho asem go esa so bia ni sisi atra no so emfie makomako bense dunum mako awon hu de onye no ope Dawood 360 capsules ene ye topaye ana o memere ye ope Dawood ointment eye nku esrade ana o de srasra ni sisi no so
Marco ni nyina akọ edema no driver ni ya Marco de bia meka na asemi se oba bia ofura kra eba bia odu eye leba hase a no wayi makwan so de ato ho no no de amam se bidu na me kọ adwuma mama de de kọ unu adokro ntia oso oyo bia ni sisi ata no so acha ontimi ntwika mfiri enkran enko sunwan enti se odu kumase ani asa pe driver ni foforo e dia ma no no watoa so e basa no so na katwa no so ayede eswate na wote ka mo basa na wote se ka Dawood ointment Dawood resist capsules na fe okope bitoye mark wo se sisi aye ka se obetuma tuka afrin kan akosunwan so du na se ni pa ho a obetuma sa akọ back bi and Dawood ointment and Dawood resist capsules pebi na be boa wo maame bi wo nwa bi wo adamfo bi de bia o kompreni na poso eye ne ya ohu de wonye afi obi ahututuo mako awabe ahututuo pa onpe Dawood ointment no onpe Dawood 360 capsules no mombonde na o apply ni bia be koso kama etimi ediama no na twitwi no na wutwitwi sanse enku no o de betwitwi na afi capsules na to pae no eno so watumi amemene me pacho okọ drugstore okọ pharmacy okọ chemical center no obi ka kire wo se Dawood 360 capsules mixture anase dry friends nsu a batches hu kre to paye ne mo to ka kire wo se sa Dawood ointment sa Dawood 360 capsules no ebi ni ho enu adro we senti fabian pacho me so so ye di nokro ne pese obi di adanse a ofiri na koma mu di ntino ye pese wankasa wo ye de onom ye pese wankasa wo di bitwitwi na wankasa watime di oho adanse e de a kire tifu na mako obi mfre dosopo bi a wo petu e wo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 886437 adoni ye miensa eye Dawood herbal mixture sehunina dono Dawood 360 capsules anafe Dawood ointment unya se no miensa nyina mako wawie me da wasepa ensha minu abema kwa binanya meche so mako Dr. Dawood akache yakwaje Dawood herbal mixture sehunina dono malaria ne mutuo ya de ununumbi Dawood 360 capsules and Dawood ointment si ya de ne awututuo edrono yamra ye studios biem na fe ye metwa so ewa ha na yenhwe nia ebesie mame before aye ko break na nka wo ka bibi na me si papa no ohun se akola no ofi enye ni nua no yele no enua be ma be nti na oye ne sa o sheda na wodi sa adwuma no nti ade ne me ya pa nye se bia ma yedim ade ne me ya pa no minim senia ade ne me ya no mekasa antina na ma ye se bia emfa me wana se me ya pa se papa no yesa mama me ntumo for say next time bia bibi sei besie enye bibi nko bibia eye crime bia besi ewo mombushia mu no the first place I was amoko eye police station munika enko report enfanto bibia ni a motumi aka say see ye no ye ko report wo police station na etumi aboamo sa kwan no so me kan na mo se me ntwene yamra hase abusuafo no ye behwe Belinda man ye ko ade asam na woka ade kire wosewa oni ne kwatena ye ni kunu a waye wosade no yenko di asam ye kase ka bibi chena na ye kase woni ye ni bibia na odwendwen kwanya wode fa so mpredodo de wode aye uni nyina ede na ka baye no anasa samba ko peben ena ka be ka kire no pacho ye bisa no sen ye nukure menno me say se won huni sesi a fili gadochi na wo ka ya wa wode wa famu sisi a ene ye se ka asem bi che na na se ye ni bibia nka be ka de ana be ye ndai pacho na me se ye bisa no sen ye nukure nti mpesa o kan nukure no na ma meswa peninu se nukure na yem na me akola boni meswa peninu se me na me twa ntro ato no so na enye ntro pachede enyentro ye ma Bible sesi ase Belinda som na su ese ebia ukotena ho no na ebia wo yakora bone wo twetwe mpena woni mema deda enu ohunu ye
woka ena ma wo empena sem woka na ma wo mpena sem a enti na wa hye na etwa ntro sa agu ne so a ubetumi age bible na so Pachan metimi. Ubetumi. Pachan. Ubetumi. Pachan. Anampo ye de ukọ na ne ye bi ho. Na ne ye bi nso ama ukosua ne snap ni ade. Wose Belinda nya ntro na wutwa agu wosewa ekunu ne so anti gina kantam a. Because Bible dey say mu nsuro. Gomo se nyame fa ne bo ntro ne ntem. Oba ha oje Bible no esu ensuro otwa ntro. Ubetumi age kosua ne snap no. Pachan metimi. Enya ntro. Pachan. Enya nim guase bia odo wo fa san kwan nim. Pachan. Na wanya danfo bia so mo na mane. Pacha dabi. Pacha onu. Oyam sa na ebi obon se mutumpa na choso onja etwa nsam moja e na do cross dan se onye biem. Wa etwa nsam moja. Pacha papa no. Ono akasa twa nsam moja. Pacha. So e na oye dan. E na odi kan dan se onye biem. Insist na na okose. We dey wa bo ne ho due o. Wo otwa ne ho no na wo ho. Pachan. E na odi de ne twa ne ho. Odi pin na wo ne nsam. Ena moja ne ba na odi cross dan se onye biem. Ono na biem. Pachan. But enu achi no osan na obedai. Pachan. Akoma FM. Ene ono ankasa edinka bo ne ho dua dada ansakra na eba bedru ha. Enti se de tie bia no be me na police for penny for aboa yen no mo so mo besuma ma ye de yen so ye be hwe na afa ye de ba bia mra ne da no ye de ato bibi o wa no obai no se na ya se ne ya ba de sha se mbisa ne se ama I have in some way or amane yare ya o se da bi won't you say? But say, well, say good afternoon. This is Minister Aaron from Bawe Malam. The girl must be queried strongly because she allowed this to go on for a long time without telling anyone, despite the sad situation. But the man must be prosecuted for his selfish sexual gains. The law must take its course. Simple as ABC. Thank you. It is not always simple as ABC. Ewo Ghana. Ubetumi akasa simple as ABC. Ewo abrochimemo, but it's not always simple as ABC in Ghana. What's the na ye osesi a? Pacha me ha say no. Me nanti chai etwemi. Wo hemfa. Wa yase. Pacha. Beka say. Na sini na wo ho, me mo anka mi hunu. Ti me bisa de metimi abisa na mo anka de ho a mi hunu o se ne senia oforso ninti ne nan mienu na ka bom no na eye ne ya ene na ayase eye ne ya na afi so onante kakra not 40 pence pa e wona ayase ade wo katare a na wo twim obiem o de force obiem o ye ni paketwa be ma peni na oforso akola ne oforso so oforso no na ne pre won sa ne je se no company samodi na ko hospital there Debbie. Yeah, won so de ne amadi aguro. Me kan omo se mi ma yambra hana. Na me sia no no ya we sanya habrahasem. Say e beko police station akọ report no ama ye form na e da akọ hospital no. Omo se yambra hansa. Okay. O de montwa ye na ye behu nia ye be ye we e ya reho sempa be me na. Se de tie bia na ye bedi asem na chi. Why? Yes, sir, must. I'm ready. Okay. Okay. Maybe about Nanakia, we didn't know. Yo, Nanakia, bra, when you nakasaka, and what bring up a great friend in a buy. But me for crane by. Ufrin crane by. Okay, every or buy our money and the same. Every day by my money about by never cost. Okay. Wait, be she my friend of a someone. No door pass him too many. I'm catching some men per se. A local see a train persecuting me, the necochia menana. It's in 2 weeks' time, no. I know so they may call Nipa Fahono. Tia corner papa by 2 weeks' time, beam no. Or frame catching say, ne father best frame. Timbuzan say, ah, father best frame say, I dem my bonny biana no so there be. No friend wedding. Tiampa and Shebiana parents of friend or friend or catching say, eh, according to Biaba. Na mekwa na me say according to ye hefa na o se Jordan
Saudi no se Belgium ana me se Belgium na san me koye adwuma ben ana so se minyati asen kwa se me ko dia ene odem be ko Accra e de makoma agent bi wo ho no nti odem ko Accra na odem ko ma agent no ti de ne ko minim se ye koye ehu bibia ti koye bibia bae no ana me ko ka kire me na nam se boy nam ne to wa pase akontu mpese me ko na me ma me mu bufu se ma me nko na omo ko akoton me bai boy na chire boy me ka kire boy se me nko na ka kire me se o papa friends agent ni se me medical ba Accra ma no de me ko fa process mu ni de se man ko aboy ni be tua 18 million to ka sa na me se na kwani ya ko se me nya nko me nim se wa ye mbi pes bia na 18 million de ti mi hwedi na me hwa na me se odonti na me ka se ne mekọ ma ampa me ko druye no Belgium ho da bod me ko Jordan Akoma Jordan na me ko e djuma mi ye bia na me send scan ka se me be ko no me sima na me use no boy ne ka chem so akoto sim foforo e bie imo ni WhatsApp because me chip ni ntimi mi na ntimi mi se satan no so na me hye nim phone sentin o kan na mti ase ti o sesa me chip no de chip foforo e register mobile money ni asa problem so ade register WhatsApp ni imo e de mame ti mi buzan se na me sim ni we no so de ahye me bag ni na me say ampa no sent me hon ma adwan kwaso bi na me yes senka me kodru na mudu a na ma frɛ me family for no say ebia baby say na ma kodru na se baby say me hwehwɛ sim ni hwehwɛ ma me hu na chesa akoba se e ba so mo send this guy was say me send the my boy no ti ska bia no me de be me bia mboso me so na ma send my boy no ma me bedru 3 years ni ada me we ba me send me ticket ni me yi me bibia time am de ba bedru nyina de ma boy no boy ya me shem ti sister bia da ma no me ka kire no e wo Jordan hon no ka se ni bra bi wo Ghana nti no obe frɛ no na me ba ma be sini sunti ye 1 week time na me ko kuma se e be sine me ba e boy ni kan hwe nche wa papa mo so en kan hwe 1000 kromo fama me okay nti yan we boy no no nitna ye friend is saying bema no akwasi asam wani nitna if you do say ansa na sa o papa de akwantu ho nsam yi ba man 6 months woni nitna bo so me miensa 6 months 6 months bo so me nsia ansa na o papa de akwantu ho nsam no ebe boso na akwantu de ematu mematu adan na sa akwanya ba sika wo mu a wan fa de badu mo manko na wo no de wo kro akacha me say emadwuma enye emadwuma di adwuma na akoye ye madwuma etimi kura me be ko na bisan say na dampa cho di adwuma ana so madam ne be ka kire enti madam no so me ko bisan say na madam pa cho adwuma be na me ko because ina first minim sabro che de omo ma ko school ni ade na e ko ti na minim say adwuma be na me ko yo ti de na mba be fu pray no ana madam ne ka kire say se ba se me ko na bia me ko hwe obi ba e man ko school na me ko siesie fie ma se no eye chen se me tiga na bia me so anka na se otamelo na wa hade adwuma na wo ye na me to asomade no to asomade twa me kakra bi why afa ye mehwe wo koye ye behwe ohawa wo fa mu mfie dudu a wo fa mu adwuma wo ye sika wo Sunday ye na eno so ye tumi ahwa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem boy no ye ba de papa no yi semo no no sheda no register ye tie ne wo kona bia ba no ne papa ne planet pa be sibi so omo planet pa bi once the crap what you doing you baba ho I was watching your program live. God may always bless you. Program Pastor Julius Akwaba. Evangelist Akwaba. Okay, Nana Akwaba. Okay, me da say Pastor Julius. Yeah, share your new Belinda. Nesewa eni ne kuna asem. Yeah, dio. I'm Susanna Ferrata. Ma,
I think say ne maame no serious. The ne maame de me so is serious. And I issue because boy no kwa won na jai. Enti me nim ye say de bia me kasa ma say obi no nante na say o say bibi nti mo ntemate a. Eyere so pa so wo yankoda so na wote. Nti wonya ntina mo ntemate no. Enti obi a wonya de oba kodi ne nkyɛnsen. Ne ho wa ye didi agro too much. Ono ntemate wo de oba akoma ono ne sister. Ena ne ono ne sister na ne tie. Ena ono ne sister kunu ena ne yeda. Asemwe na ekuma pani no kura di kan ne tena yo. Okay. And ekuma pani no ansa na ekuma pani ni se transfer. And the man sister kuma transfer of Belinda. Ekuma pani ni ekuma ketwa. Ma me de hu say sister me nim the bota enti a one person one akra ne betena. Ode no ma be ma ne mom anuanom say nuanom mom ne konkota me nim ne bota but wanya de wa manani ana ho wantwa kola ne yie eno de odifom bebre na ma ye hwe efie ho na setena no ene papa no ye nipa bebre wo ho a omo ye saade no akola asa data no 16 years 16 na watimi sabi wo yere wo ho na watimi a cha na ne da na one ne da na one na mo say ya bo shintu de fa say oya amane be na ka be kwakobo ana o kan o kan say obeka che ne papa ka che say mo obi amane omoko tena so mo nka say one ne da o nka say atete a o tete no why papa no ope wasem say ni sister ba ni sister kunu enti no ukoka obesa ni nua ba wa de so what obesa ni nua ba wa de o ni sister che ne ba ni ma dwene a Ghana for the year waterful. Yes, I'm telling you. What will be your banima? Like you be back. Karena be. What will back? Ama obana because issue we so back come off for be so poison. Na ko poison ma what will bad the end na otibi ka say ono wada men kasa atete no de tete ama mpanimfo atena asem so ma me pese bi gina platform to kasa ayampa atobia ne bibia mu the first say we should fortuna atena asem so ama ono wada papa kwatuma make say comment ncha say ayampa papa no so tena mu bi cha say asem na ayampa mesre papa no anya me do one the baby o she biara ye be fish out e mo nyana zo be fa no wodi say akora be papa empo say e mo mfa nko ba bia yen ye be taking up the lawyers because what me tena Ghana say akora yi say ana o complain na ya ase no ma say ekoba so wale na say ontime nwo ye de ko se de yen na fe ya ko se ba yi nya ba yi we be ma ba ma adwuma nya ba yi na fe ye gu ba yi fo ye half of one so de mo pa na me pa wo na so obi so fe be ye ma konchire sa o ja se ko se konchire sa papa baby o sebia ena de ya mondi ya ye ni ya ma so robo na mabara ntem mistake here mo be no mo so ko ba message no o die yen adwuma mu so te kwa ho a so fo no so mo kan kire no ta ko mo nsem ni amre papa na wadi dem sa no omra ne entrance na yen siesie no bako no di agora ye ni ye tin na ye be make sure so be dem because we listen nyamana asem we ewie na nko papa bi ntina na le papa so ka asem mo nka nkire obi ano so ye ne de na se na sa odite obi ko no so kwa sa o ye nko ka nkire obi sa mo ye nko format ani Mrs. Sekundi account so nka nkire obi ana me so de so obi anka mesra ye mfa su ba we enfantana community mu enfansia de akwa fe na fe mu de Africa cho sa na wo de ase afa obi kwa wa de papa bi no onya awo mo ades na fe ona no di no ni eburu ni ye ne se ara na mo yesa na yesu ni ye wi ana ebo ye no because Ghana harasa penny bi ani ha asemba kwa na ko ka Ghana ye penny bi ani ma yes because Ghana ha no se wo bre no se wo bre man no nhehye ye bi akoso and once ye titim se wo penny for what and penny for what na amane atu bi kwa no se atono no how do buso no se da so o bi apem o ye no man nim ya so ye wi ana ma ye boy no and you bi na ye wi na nya bra boy ene ye ne di ma me de papa no ye me hia na ye make sure say obaba be hwe ne ba me chia Reverend Kwame Ofurata na opelin so me chia no pa me da say also good afternoon Maa Akos, please I'm quotation from Akra Mobile. The man has to be arrested forever. Quotation. I say quotation. And I'll say I'm Vasco Kola from Bumpurungu
constituency of East region. Media or say please with this matter, it means that the aunt is aware of what was going on. It was a plan between the man and his wife. Okay, or no message. The man has said something to this girl not to tell his auntie. Okay, was a man no bo akurana no. Se man nka bibia enfanche no. Amamina from Akwesia say the man must be arrested. Maa Akos, it's so painful. The man is so wicked. And also at the end, what is the girl saying is true? I believe her. Okay. Marco, Akreya Samia okay. And then the papa femuno. And Kenya papa dear or nani niaba and yoma koye mano. Nyamia ya drum or nini kunuti. Na me woba ewo baby. Na me no menine jai. But nkolano ebia papa no enyoma munye. Enti minia ba je meba ba ko nene mentsna se de be ya abrabo ni mbako yi amano a we ne bone ne sei wonse nkofu bi kro ho onyankopon ahyeda hyira wo mo esese wo mo ji amanfo ma na ye hwe wo mo bi na hyira eba wo mo ntam eba ba sum wo mo ne nipa na ye ne wo mo batinam no enipa na ye ne wo mo ba batinam no mama ne dia senka obabua me braba nanka daachi nyoma yeyie na enipa na emema na wo mo ba betina ye ne wo mo betina dem no enu ne asem no ahiafo mabiti baabi a esese sikafo ne fa wo mo de wo mo betina wo mo nchen na ensira furu mu bo ana ba ne dai de ne ye ko fa wo fra wo mo ni huhu eso so wo mo ba betina akrabo ho wo ne te Marco, yes, young choir between me and Martin Atna. Escafuni ho mu woska. Esese wo mo je nkola ni bi ni o mo tsena. Na wo mo nsem hyira no so nkola ni bi so. Because e bitimi ni bitina na wo nya wo pa o mo ku school pa no tete wo mu no mo da chi ni nyina ye fe. Enti enu wo ho a esese wo mo bo wo mo. Na mo yesre kafre ka chofo. Kafrika chobe ma ya hemu esinse ho a yesi ye de yempie na bibia yenkona na ye de ba ma wo mu efie nkoko na mo ba wo mu ya pese ya buo nkola ni bi akuna ni bi wo ho esese ya buo wo mu omutum betina wo bi nchen na nhira no egusu wo mo so na da na mo ye wo mu sei ada na mo ye wo mu sei uni abema bochu oso wo hwe free Belgium oso be ma na very wicked enya mama no enya boni o ni kunu ni nya ba ena nyoma akoyi ama no enti nka no boni pa ende seye esese be me wo de ne fa akura ifa ade a eyam saa enti anka mane ntina se akasamre nyame adom mo afa na nko school kura mo de na su adwuma enti nka kranka akobegina ba bia budi ama nhire furu mu aba I can say no ko jina bo my sister me papa nia eyere onada roma e na masu adwumen apon me ho ni nti na mama jina ha yeti ya yentumi mo ni pa bebredi awo mo da roma yesu yeti ha awo mo ye yadoma yensa so ye de ewura yanu enti sana brabo ne ye de yetie ba kofu ani so na me ni kaka jesi obi so obi nsa na abrabo na akoyie woni woti we ankura sa na watete wo mo wo mfie enti bebrebe wansam yesu betumi atena ha ka wansam ni nyina yenhira na de bia na ka wode adeboni di nipa wo yenhira ba bia yanka obi ani wochi obi ani enti amani pa anya se obi betena obi nchenya na ye bone o ya akoa esese ye fa no se de ye pe run through na
Barry say what? Oh, you know, oh, you mean, when you are, yes, when you are, you may be to come over here. Brother Dawson, it's yes, I said, being so being so being actually Kosia, maybe also being a Yaman, maybe also be bargain. Nakama, Conquer, you for. You almost was one near Maho. Young to me, Swenton, and the mother was what I am for. No, will be banana, but not young for them for Sayawni. No, no, soon one for one man. No, so one for someone that the young answer, they didn't know. They didn't know. Miss maybe a young Jimmy, sir. Be beyond it's a Mukulu, it's a Yaba, Ukuru yard of Boniama, who is Adena, or a yard of four. Says a Jina man, Jino, and Concan Burma, money, Fribacusun come here, so because I didn't want ya, who said Rimika, as I got in machine. What's not 1 years. 4 years. No, what you mean? Machine every some. No one can want to. I don't know about we are saddened. It's Marco. I said when you be the chile. Only don't answer now. We are quite doing the first one. You have to go to I say amount for. I can sense an iota of truth. In what the girl is saying, but I think the girl is a bad girl and she compromised. Okay, I suspect something fishy somewhere. Ando Takwa evangelist. Bad girl na hemu yawodia. Yeah, be cheerful. Bad girl na hemu yawodia. Cheerful be an send this message. Ye be sremu. Ye you kwan na anka wo dan na wo contractor na ye correct pa. Na wo baba. Wo hwa ho kire wo fie. Na and one also yes or can you or can the chair papa one to menka so ma menchia ajingo spray o se men kan kira o se adwuma mu ha o ma ya discount obia o de ka beba o be spray no with a discount what so ama Akoma FM Akoma ajingo adwa to adumanu o se me ba men kan kira mo ya wo discount Akoma FM nya men kira no mama men kan se bi nkire abatan a ye de ye makọ se mon konko tena obi nchei ya yenya agreement noa ni se gidie noa na kokore ne ntra ya ni nachi o se wa ni roba beni aba kokore ne ntra dia wa ya nkohwehwe no ai fi sakola no so woda so wogina ho so wo ye den ye besre wodu be mo obi akotena ene ne nkonkrata mu eye mra o ye nkonkrata mu sei na mpesa me ba wo betena wo nche na obeyo me ba na mu ba akokwa wo busu abafa ma de ekọ so wuro mi kan ono ne ma na ya de hye no wo mu so na no ma da omo mama mienu kra ma misa no me bisa na no so wuro wo ma mienu na da omo ya nkra na obi ba nkoda na 12 o'clock yeah sister ntinka ya wo yem ba nka ba mo twitini sa 12 o'clock no sorry time ben na wo kunu kra aye wo nua ba ma ba o onya koda hunu onua ba ma ntini sewa ne sewa no umoja o that 12 o'clock wakoda ya na ba ma kwa siampanyi jimi fo we ba ma wo school na be bi o class wo ye adwuma ya ba ko school awie chese o ye adwuma na jimi fo we wasa ko titi akola ya nke wonya kwa na kura no ne ko botu adan na modern crofo ma fa sa kwan sa ye be sre abatan no oba na obi ko tena wonya akwa o moja woni mu wonya akwa onye ball aswade woye bosome nkromba ya ye wo no enti mutrase na wo se sebi se me ba ne ko ya dachi bia no ani di akire na wotam saa se ko ne kokko tena na ote ho de wo fam onya obia nka nkire no se we se check akra bia I dey say she commit suicide onya obia nka nkire de wo fam no so no ontumi wo no na wo ne papa biological father wo
ne banya interest wo mo be catch us dada say na miss wade mi fam oni ne kunu o se nka emmoso men ka se mi wo de ka se wo mo tete ne nka se ni kunu ne oda adai papa ya wade say obepi abonten ma Mary say we should report it at Askwaha. Okay. Ya report to Askwaha sisi ansa na kola no be kwa wako na omu hunu bebi ombefa oma be lidi akwa koche okay sa nipa no na enti ma Mary ya do wasipi say to the idea o ma ye advice me de adwuma ya be sra etiefo wa wo fam sa te bia we bi ni ofie pie unu wo huna mo ontumi nkun wo huna na wa kwa sampani wa bukoto ni wa kwa ye ni de pia wo moja eni asa da so wo nya bie ni ya be ma wo bewu wo abodam this one pa kola ni chew eni jimi na mama bebre just jimi nkwa na wa kola kito na tisi abonte na ko twempre tisi abonte mature people ho para ko twempre. Okay. Now the fiangu kwa da buku wi na be dey asantiko so ya. Okay. Mama kakra bi na meka on say eya na ye hu maize na ye no motena no ye hu say o ma akra betimi akunya yo fi say o be ye waduane wo dia go beku ono a na ye obi bia hwe say ono na to ne mpa enti say wan kasa akra no ma akra no kwan say ukunu emfa no o say da na meka wa hanum say chance na ye de ma ye maize no enye ba bia na wo say mate ya wo say wo set boundaries ade a wo say wo ma me no wa wo ye ene ade a wo say mate mpa to akra de ye say na wo say wo mate so mama wo say na make kan bi na make kan de enti e ma emema ni bi fa omo mate no wo say omo ye vulnerable oto won che no niema ketinkiti bi wo ha ontimi afford enti wo no na omo de dada wo mo enti make say pap so okoje enti ma me no nda ansa na me de ama ma me ni bi won so be ma na e ba ne chen so ne na e beda ompre e na wo say ma me no na adwuma no ye ntimi mo but say de esi kokọ ne nkrofo hu ba bia o ye adwuma to opie sa na o chance o ne ne beda me da me mesre papa no ma minimum papa ne de wo say e chi no mama kwasa sem no wadi no as at 16 years across 16 years only na da also abortion brain papa wudi a wedi no udwane a wo chenyame ase ba bia wo udwane afan ye bechew ya chi wewi na wa ye no unim sa oni app ne ka no kre fi se wetimi du moja kra sign down ho musu a wasa abora sa enya akokodwo du moja sign down ho dia papa we very very wicked na me mama ni nyina me hu ne sa ma me ni nim ho bi se de nkrofo sisi me ti onya ade e ba me tim ne se ma me ne ya we se ni kru no juma a odie ni na me ne papa no enso so ya anada ne papa no nyame obetua ne kan nyambae se wo ye papa na wo ba wo ni aba kuna ye o se wo se ai ko ne ko ka cha o maame na ka se father nya wo pokra na una wo sorry jina ko ye bibi na maame no so wo fault na so mre ni nti maame no ya ne be kasa wo form ho mama ye chia TikTok phone ACR phone girly shorted ne ma bi ne akwa university chia ya chia o nyina ye de mase afa ye nkwan na mene minua ba ya otoso emiyensa enkodi enkomo ewu piwa natural obapa memo ha Maa Akos meje so papa mako de nyame adom o hesta yi fatao medase yankwan Yamatiefo nyina ha emoribia akwaba edeba piwa natural emreso na sede de bia ye no hia ede apomde ho enkomo no enenso ebre no aso medofo ye busasa wompo no emutesem gidi sa ho ye pa na enne ye nkomo a ye twetwe every efie ha sei no medofo 3p garlic mixture se Maa Akos ye di ka cha se 3p no koto a box no sa wodon safa 3 any pin so a eye we ena garlic mixture no so don safa so a eye we enti so obi koto na enti saa enye 3p enti enhya no so ena so wo hwe box no ho so a ya draw garlic kokko e dia to ena box no so eye yellow and green enti so koto 3p garlic mixture na ya enyi we bi ama wo a enye 3p okay ewie ye chiacha papa na apomde hu nsem se de bia de brebo no ene ye hwe urinary tract ye dun so twa no e ho nkomo ene ye bo mama ifie number no emma e bia na wotika mu usi
ana wako baabi a wo free honom 3p garlic mixture pure natural ye de abadwa so no ye number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Mako se na ye hwe ye dwunso twa no ye dwunso twa no enema mako enan ena ema ye hu ye dwunso twa no wo se udidi wonum nsio ena enso no so a wonum no ye hunu mu ye ni ani ebu ana efi wom enso do da ase wano enti se wonum a nyankopon bo bibi we ni padua nim se ebetwe enso no mu fi no ni niema enyema ni padua no na abesne ko enti ye kidney no ye sa no adwuma eye no ena se ye hwe kidney no so a ye wodro be mienu bi wa ase ene ye frɛ ne uritis ti se echinsem we na se saa Johnson e besne akwa ebe fa saa dro be mienu nom enti etie ya Johnson ne ye no ebegu ba ko bi ma ese ball no ye frɛ ne bladder edi se begum saa na etwen se Johnson de ope ubon se no so abefa urethra na no so abesne ko enti eye kidney uritis urethra and a bladder na medofo unse unipadua no se wampe edo papa bi te se 3p garlic mixture anom na boost immune system no a yare bi atwam a etimi bebo enti se wonum 3p garlic mixture ye dwunso twa no unse ema na ye de na etia ye urethra no etia enti ema tanya infection pa ena mema de ende ewa enti omo no tanya infection ena wo hwe oba nso ase de yesiese ye ho no ye koja ye nan a man bebre nim se e wo se opepa e di frɛ nimu kwa akire ebi di frɛ kire ba nimu e be ka wa hemfie ho enti me wonya infection esan se eno kura nkoda nche ne ye urethra no etia enti eti menya infection tem infection no so hyase a hyase free urethra num na edidi kwa bladder num na fe na eforo ena se eforo kodu so a wanhwe yi a yes wonya kidney infection eni kwa se wotena se ema sa infection no ebe oni padua mu wo hia 3p garlic mixture de entene se infection no kwa wotibi ana wonya bia because adroway eye immune booster enkwamwa ne woni padua mu a ekotia enyarewa ene mmoawa no wonya no mo pe aboa no kwani padua no pe ohun se 3p abemu a ebe hyenase ebe ye fro sanse adroway ye adro a garlic na ewom no mpo ekunkuro eni ma bebre eti se wonum bia bo se ebeyi samo woni nyina e de free system no enti medofo uhia 3p garlic mixture je number na ne mo nkomo sisi a ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 se wodun so twa no se wonya eho hawa de ebeye wonie wodun so 10 ebi won so Johnson de opa obegina fa ko be chimo a Johnson no emma ebi won so aketu abi wo Johnson so na obema ne mu hyehyew na wa hemfie wa hyehyew wo Johnson gu fa ko a etimi twa ahuro na aye fita se wonya Johnson twa mu hawa sa na be ye wo esan se enwane didi ko ni padua num na wa ampedo papa bi say anom a etimi kofa E. coli mo no ebe o system num tichu ye ma no afoko wia se wo benya pelvic inflammatory diseases afobo na awo ho be yeden e dia ma etima wonya gonorrhea etima wonya chlamydia esan se abo no didi ko tubo bi se menya white woni ba bi afiri baaye ena se woni mema bebre so ta hia mu wo mpam a ebia na obi akotibi wo de be ye wo ena wo bi so wo hono mu a otimi de nsa ekọ ahemfie ho basa mema na tade samena hohoro ade ne hono de mekan aha wo mahu de meka no what aye se be ma infection afi obi nso wo hono mu a utimu se enuro na wodi insete ema no bese ho chie echi akosi de yin ebe ma infection ena so bo so ho no mu a wachi etimi ye oya because of infection afi usisi wayase afobo se obofuno e wana ye osefe eye emwa na ye osa wonya 3p garlic mixture emema no se mudun so twa no ma hwe ho asem yi a ka hu se ye hwe sa bladder na ye ka no a ase no ho pe na prostate ne da okay it is a wonya dun so twa mu hawa ka hu se ebeji atwo bladder no so
wo prostate ne so ɛna show saa urethra na yɛka ho asɛm saa doro bɛn na ɛtwe dwonso na free blood animu ama pia bonten sa dwonso no ɛnam prostate no eti wo asa wonya infection ɛwɔ saa odwonso twa animu a ahoman ɛnamu tika ho sɛ ɛhaw na ahoma ne benya no wo prostate no so obenya bi ɛna abo sɛ be wi ase ase bɛma ontimi nwonso yɛmfa rɔba enkotono bɛmem medafo ɛma saa de we nyina meto wo hia 3p garlic mixture nom na ɛma onkwamwa ne ho nya den na sɛ wonya infection nimpo a entumi ntane padua no wonu maduro na wo dwonso tugu no na omo nyina efiri wo system no ye number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ebia wo hye yen wo dwonso twa no wonim se wonya ho haw na emom se wo dwonso a wa hemfie wo hyehyew oba ne be ma hyiemu a na ye wo ya be ma wo dwonso a na be ma ne mu hyehyew wo dwonso ntentem dwonso timi de wo saa wo dwonso a emma na wa ya se ye wo ya osisi na wo chika sei me do fofra ye ne ne oni nkomo wo kuma se ha eduro benya biato e wo pharmacy shop any herbal center biemo Bora Colinac Herba Danny Herba Chris K Herba ubenya bi Madina Health Alert Clinic ubenya bi ena se woko Tema Community 5 on soa Little George ewo ho Ashaman eye Ekus Pharmacy King's Walk Kofsam any Angel Herba ewo Accra Okanshi Takrade for munko AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise wodi woko a woso wo pe 3p garlic mixture na Maa Akos yaji award no kwa 3p garlic mixture na ne monfa ntoso na yenhwe bi wate edro papa ne ton ne ho best herbal product of the year 3p garlic mixture we just said when enya dro fo it is a opuso e omo yes award ya ha the boss ne da ho no award wo boss obi ho no mo a o se ye makotua na magye ye ni saa time no wo mo na hwehwem hu se edro no manum bi na ye dro papa enti wo ba award no yagye yeda wonso wase se wo hwe ye na wo to edro ni bi enom ye e wo nua TV ene Akoma FM 3p do papa yentia manfo dance die kakra bi yeba yefem na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na kame na to na twetweme ida 3p garlic misano aboa me pa e dia ma number ko pe maga na ma koma te temi ho be ne mente e mama ndogi so do ni de ka pa na so na ma koma shishime pa mi to bi no me yentisi ya dia mama yo fuya ka sala ti no me no yo fu na bi shuma ani me body na kama pa adoni powerful powerful me see ni India dance sa da mo do na nwa papa me pressure ko so pa no ma kuma na me bre sisi ato mi nu ma no ni nyina jai adoni edu ni nim de mo dia ye but masa bibi wo me see nya mi sra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na film Wukutu jene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebegya ne se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in Entimida for 3p garlic mixture and one dance here and a yedi echere wono ade ba kwa wo se wo hye no nso ne se wonya dwunso mu hawa ebetumi amwonya enemu eyade wonya enemu yade nso a ebetumi amwonya dwunso no etwa no emu hawo enti hye no nso no madobe ti se 3p garlic mixture enko ni peduanum enko mwa wa biara na da bia system no enye heavy se na be ya emoa bia be ba be bra o hawo bia no we be yi afri ho ye number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edroni ye 3p garlic mixture that's an you know besesha nyame esha papa passion so ma me wi se wono ena ye me makeups ade amame na wa mame wig kama me de ahye we me moy e wo meti so nye meti na me de abone mo me wig ene ye de ahye me wi eye shize obaba brago e wo Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil ene di enhwe ni mo open makeups papa pe da fo me be fatawo open wig asort ya bra shize na ebeje wodie ba bia wo bia nso momode place order ye be ye na ye de ascend
Freshies, 0249 155 776 0249 155 776. Josie Fashion area or no, and a day African print designer ayata de kama and they were de ashami me de etia program de be amata de be on yem a pamame and unti Josie Fashion man pimpa moniema wedding gown dinner wear engagement at adeni na the other kwa juma baby I wonu kunu no madie Josie pimpa mau o kumase bom so on meet me the sports in the day and mo fre Josie I was 0243 433 465 0243 433 465. Mema me be a 4-bedroom house ato ewo brofo edukotwi anankranza ampa me anasantase 4-bedroom house or high nya apartment ya or flat name or to ankasa and until 4-bedroom house na sa wo to wa brofo edukotwi nkranza ampa me anampo krasa santase afre number e was 055 566 8148 055 566 8148 055 566 8148 egu screen so obetumi ahwe na watro na waboa me nya dan no bi ato me don we ase person go find no wine na edi na chie because se one na be fa kran so de na bre ne sister ne natena wine na di na chi ene ne ba ye eja yakora no e hye ne sister ne friends en Emilia ensa tam obefa ne die tam obekan say ade ne ye mpromutu nti obekan no when dam say that day na de tia na ntina obiampo enim say akora no betu kwan bi sa na akora no supo ayefrem na ode ne ba nti minim say yena nipa baako onye bi obetumi di akora ne boni na ne sister no so nyanya no wana no wo ansa owale na oba nti so woni nchen ya mata no owoni nchen ya enye boni nti Emilia na be fa ne bre mata no kuma se nti mu chie mu anu ma chie ma me because edin ni doso nti se be bo afra ye ni so nti Emilia be fa na free wo nchen ewo kaso anyanya no e de na ba mata ewo kuma se ya wona netie Atwansi na oni na ma Kumasi Street. Odene ye dan. Oni kotena onu nche. O woni nchen ansan. Meba, na me nche. Oni kotena nche. Oni tene nche. No si, oni nuwa akwara ne oye stobo. Sa oba kompe na omudi manu no. No si sa da obatam abufe aba kitwa na ye fe ne matan. Obatam na abre no wa. Na ye ma akwara ne bi fi Kumasi anu. Asene nu. Okay. Nti oni be matan ne te matan wo abufe wa mata munche wa omo di abufe no ko school wa so mo to the schools o ma nto no so omo we so ejuma mo ne ko so ro tna sa 1 year ansa na mo di ko so ejuma ono chiri sa asam we fi atiba ba nti me ti kasa no me fra abufe we be din ka fra ne ma me bisan ja asam di ono chire mu wi a member wo so be bisa sa wo te ye no mo so na mo ntuo be na mutu e de fa ho nti one no betna one mata betna wo Kumase no na wo tai besra no mpache debi ono betna be enfie sen e first 5 years mu na ye 5 years ni wa mesra ne da adan obatan obakwata ba bi wo mu ba bi tan de ye o ti wo mu a wo so do ani kwahwe wo ba no because nia wone ne te no de o frɛ no o mata na me ba hu te so nyame adom ne ho ye bibia koso boko ane bibia koso boko na mmom na so den eno de obeka but wonu ni treatment ya bi about treatment bi odi akura na fam no de enya de obabo wa mane na mmom na akura na so den obeye ena obeka kire wo ti wo mu anado ani abehwe wo ben kakra na di nkomo kakra na woko 5 years na chin futuro wa mewe no so that them so that bonten sabi se ye odidi chance mu so odidi die mu 5 years obana so no mesna ono so mafie ba na ma me pen no me bisa no nko amena na ekọ no so no hoye ni won ye de ombeka ba do batan no wo ma wo na se so ye ntia kakra bi nyese da bi ahwere but nka wo ben nka de ofam no definitely ko be confine in you na wa ba wa mane so ti ase aha so na wo ta kwasra na 5 years no a ka bibia ha no bia nko no so be bo amane
ɛne ntɛntɛm paa no sɛ mohwɛ na ɛbɛyɛ abusuasɛm na monka momfa mma baabi akora no a wotumi yi wo bɛfiri hɔ ntɛm na wafiri saa trɔm anim ma yɛmmra na yɛne yɛnnuabaa no ɛmɛdi nkɔmmɔ pɛlɛnda me mu a na pɔm te sɛn bɔkɔ woyɛ wogyedi wote apɔ because asɛ wɔyɛ mmɔsɔmmɔsɔ bi ama me asɛm no na ahyɛ wo so anaasɛ abɔ yareɛ ɛmɔ wo yareɛ wo sewa ɛbɛfa o ɛde wo brɛ ne nua kuma mata ɛno ne bɛtenae yɛyɛ aso na yɛtie o memmɛm kɔpem sɛ wa no bɛsi agye sɛ biribi kyerɛ ma adwene baako bi na bibisa wo enti wobaayɛ no ɛne wɔso agu so ada a motie no ɛnɛ awiyɛi na ahyɛ ne so ɛma me sɛ na ne yɛ bi sɛ bɔ mmɔde afa wɔ ha no amanneɛ no aduabɔ bibi fa bibia ɛbra na ɔnhwɛ na afei wɔnkama obi agye sika na ɔntua fabra kɔmfɔ yɛ bi wɔ agona saman na faka wadum anafigya sɛ si yɛ bi junction frɛ no 0243 134535 0243 134535 gynecare syrup yɛde mama esiesie ma akosua kuma num ɛma bibia yɛ kama okunu to bi ma yere ɔyere to bi fa siesie wɔ ho gynecare obenya bi wɔ pharmacy ne chemical shop herbal shop ayona pharmacy aduro no no fra 0597 216037 0597 216037 nama wonsanka bi Alaska Star Enterprise wallpaper nkwan woton wallpaper no so oton no original wallpapers and woton enu ntima wonsanka bi Alaska installers utuma akoma na woto kwadum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza for Alaska it was 055 4114878 055411478 Grofine mojadro no bi ebebo wiye papa eye grofine ye de koko na ye siesie be ma wonu bi ebebo Kanshi Drug Lane Eba pharmacy Misty Eba Kwalinak any Freddie Mens Apidan Ewenyina no ubenya grow farm Jadraji Awards ato for 0244596532 0244596532 Richmond Ebal Center Krafon Kuni Krafo Semina no Yebon Kuni Semina we hu Debra Bribia onu yama wonsanka bi na bebo ase de tie bia fa Semina no dware fam Kuni srasra for Richmond Ebal it was 0249 18685 0249 18685 na Emma wonsa enka bi Waterfalls Drilling Enterprise Superman kwako na koto wonsuo ni na womuntu wonsuo ni na kama emfa Emma womutu a problem bia eni hu bo no so eda form Waterfalls tu nsuo a wonimusuo tu yie pa frɛ wonom e was 0246 26 5707 0246 26 5707 Baro new site on na yabia ba clinic and na wabrosa kromoko na Waterfalls into wonsuo no enyina kama emfa emao na momo awia dia hyene so se Forensic Venture de Sahara mission ne G capsules no aba edupa etu na mu nsaya dia free ba ne bema so ma wonsanka bi hindi aba mission malaria fever typhoid wonunum bi eboa and na Sahara man capsules so etu ma bema gina so se bema Fred Dr. Moa ma wonsanka Forensic Ventures no Sahara mission ne G Sahara man capsules and afa hindi aba mission bi e was 0246 348334 0246 348334 na maunsa enka bi pakum capsules ayi adupa siesie mema na bema wabo adabridwo no bi jenike 442 esiesie ba obesiesie wakosu kumanum van capsules wo junso twa mu yade prostrate no e support no metfagen ebo ama moja dia frisane ye nipadua no mu woto aseju wiwi mu da na dwa wontumi enna metfagen frɛ 0248 885040 0248 885040 na ma wonsanka be Grace gift de obi anim say yade de kama Grace buadu doctor wugina so no yade no epuaba chesa haban ni timi kire ba bia yade no hye yade ma wa neko any Dr. Grace buadu enkoto nchia na hunu say ampa Grace gift etimi tu yade bia asibi kuma say Oshim School Junction Oshim ama from Barakasi Road Enkran New Wachimota Petroleum Bungalow wa frɛ 0543 320030 0543 320030 after you betumi akwa homa so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 what did you have free dan
Hello, we didn't baby have free. Yes. Maa Akos, I'm going to papa. Okay. I say, I say, well, we didn't baby have oh, Miniano and me, and you know, so also bet me and so we didn't baby have free. We didn't baby have free. We didn't baby have free. Yenny. Hello, oh, FDA 03224. We didn't baby have free. Yes. I'm a papa. Yami and show 0322498035 0322498036 and 0322498037. We didn't baby have free. Maybe I said that crap make and the papa no yante na no asem. I said that crab na make kire akola ne mame. E di kan no me hu ni se akola no wapo. Na no wa amane ni anko akola no ho. Enti me se ahofo. Se wo do ba ma yenya, wo do mbo ba ma wo bia. Enye se wo de na je ne kwa wo. Na wo ko so ma wo na yentintia wo ni so wa yi fie wa. Bi anka akola ko di hu eni fe dia be bo wo ma mi wa mane. So it's just so for so what do Bamayan and also be by Joe Bannon Cotla, won't talk on animal Pacro, and our Colano so often in channel. And I wouldn't couple of Filipano. I am mom and a more, no cock when I was always what to say, and I said, yeah, also, what Papa want to say. Now, could I take it to you with your Becatro? Come to a more can you say career bad? So we said, we are seeing you say, baby, you will so it's a Sabapano. You more with the Vinny Abaco when you make more with the when you cut to my crowd, you won't chill with Chapai. It's a bra. Not Jakurane, a kind, I had a crowd, my name, Crosswa, or my when you see who acquire your fly, you do to Yaka. But that's me about baby. Let's make that so far. We didn't baby a fair free. I got your papa. And you have done my papa. And me and me, I got you. Manager prophet wa na metia ma ofilia former president mama na so no metia ne pa e kwemi ya baby a odia etia metia no akosia me ko me famo so no akola no e kire no ensem na wo keka no anu odin ba me mpa iboni ma dis rebiense e be ya tempa na me dia me ko champa buka akola ni se no no akola no on preso atenti na tempi a papa ni timi ni da akosia champa buka akola no I want to meet you and to tell you and I said say papa fans over you retire on the mammy. Oh no talk with me open to papa no one don't know what for you now we are kitchen and up another show now okay that's not case what you want to possess you know papa more change now with you
because of here there be as no see me so mo ẹ̀yẹ́ baako lé mi ẹni bí wọ́n adàsẹ́ ọbẹ̀ yìí rẹ̀ wọ́n ti ní ẹnu wá dá sáá ní ẹsẹ̀ náà tó sẹ́ ikú àná ọtí àwọn adìyẹ náà sí. Ti yẹ sẹ́rẹ̀ nkọ́lá ni yẹ sẹ́rẹ̀ mu ti yẹ sẹ́rẹ̀ náà wọ́n kà lọ àfidíẹ́ ni yẹ ti dìkẹ́ sẹ́ ẹ̀ pẹ́ kiri ti níbi ẹ̀mí nso adìyẹ àkọ́síya akọ́lá ni sọ̀rọ̀ ẹni ẹ̀ wọ́n ní papa ní yàrá náà yà pa ẹni ọbẹ̀ jẹ́ ọmọ àmì adìyẹ àkọ́síya àmì nkọ́ ní ìdílé ẹ̀dùn ní ìyàrá ní ẹ̀dùn ẹ̀dùn. Mẹ́ta sẹ́ pápá pẹ̀mínú abẹ́ máa ò dín ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. Hello, Moko. Yes. Actually, if I say friendly, Sister Olivia. If I say radio, Sister Yakana Semina making her cry. My experience is and then at some time, I'm going to go to we are baby, and then the cinema and then Papa Maho. And so, you're quite familiar. Ní kí wọ́n mú nínú kọ́ ẹ̀sìn wọ́sìn ní UK ní ẹ̀dọ́ba yọkọ́ mi wọ́sìn ìpèsè mi ní ìdá ní àjẹrè mi. Mo bá mi ti ní ìtàn lọ nìkásẹ̀ mi kàn ṣe òdòkú mi ẹ̀fín mi ní ẹ̀yẹ́ mi sáájẹ̀ mi. Ntìmí sọ ebi ẹni wà mí ká kyerẹ mi. Nìkásẹ̀ mi ti kàn ṣe àmì ìpàdé bí ní ọtún mi fẹ́ ní nìkásẹ̀ mi nìkọ́ ẹ̀. Ntìmí bọ̀ ní bí mo dé sẹ̀ ẹ̀ bẹ̀ yá àdákùdákù ẹ̀ ní sí èdè bíbí ní ọ̀nà ìrìn hàn. Yẹ bá ní màá ní hàn wọ́n ní sílé kó bìí òmù yẹ mẹ ntìmí nǹkan bí tèmi sùn ntìmí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn ọ̀nà sẹ̀máàjú ní da hɔ sẹ́bi èsìsì ẹ̀yẹ nínú anáṣẹ́ ẹ̀yẹ sẹ́bi ẹ̀tí èsìsì ẹ̀yẹ náà ẹ̀yẹ adjú ní dábà nkọ̀ ọ̀bẹ́ka mẹ́ta sẹ́ paa mẹ́yẹ fẹ́ di otwa tó ọdín ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. Bí máa ní ẹ̀kọ́ ṣe pápá bí ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ma bàbá bí ẹ̀yìn. Òpè sí nílé ètò gbogbo association gbé nǹkan ní abẹ́jà fún pásítọ̀ Bílíọ̀nù gbé Ibrahim. Ẹ̀bàm. Ọmọ ọgbẹ́ ẹni kọ ọgbẹ́ ọ̀rẹ́ gbẹ́ Nàìjíríà ní dẹ́gbẹ́dẹ́ kọ̀ǹtrátà pápákọ̀ akúkúlà ń bẹ́ẹ̀ dùn. Na ní tí a ti wá bẹ́ẹ̀ dìbò dùn bí a kò fẹ́ kàbí ìpèsè kí ìyá mi ti wọ́n ní ẹni kò wù ní ṣé ìdí àfẹ́ ọ̀dọ́ ẹ̀dẹ̀ bíà ọ̀nà ìlú ní ọ̀pọ̀ ẹni bèbèrè. Ó ṣe ebi ní ìṣẹ́ wọ́ọ̀dù náà ní ibùtí à ìkómọ àtọ̀wọ́sẹ́ bèbèrè náà wà. Na n'ihi bi sɛ abɔfra no awurade mu wɔ nipa biara obi nkyɛn tena no na ɔno akɔhyɛ nsuo nti ne wɔ mee sɛdeɛ ne ade sɛdeɛ kɔmpo abɔfra yi efi ati dɛm ɛna ɔmo ano ti na ɛno ɔbɛfa ti na ɛno hɔ ɛna yɛkɔ gye ne sia mbɛ ne si so sɛde mɛma efi 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 fam ne mu na ɔmo akɔhyia ne yɛ efi ebi wɔ hɔ gbɛmbɔ ne wɔ hɔ wɔn a obi adi nso ɔsi papa no ebi bi ɔka yɛ no nsɛm ebi ni yɛ adansi nkyɛn bi adansi nfa ɔmo nanim mpɛ mmienu ne nyinaa no sɛdeɛ ɔbɛka afra mu tuma na ɛbɛ yie yi wọ́n bàbá ní bíbí ẹ̀ bàbá ní wọ́n á máa pèsè ẹni mà ẹni àbá àyà yìí ṣe wọ́n fẹ́ ní abọ́ wò nínú ìgbàgbọ́ yà fúnfún wọ́n mẹ́ni mà ọ̀mọ́mọ́dì gbèdé sísí ìgbà títí. Ìdásẹ́ yẹ̀bẹ̀ bọ̀ dín ẹnu di ẹnu wa náà wá kan mídìí ẹ̀dẹ̀ Maa Akos program náà ẹ̀yẹ Akoma mu nsẹ́mu Akoma 87.9 FM ṣe bi Onua TV Rabi 1 TV no sẹ́ Krom TV na nyame yɛ adom a ɔkyena yɛ da foforɔ ɔkyena yɛ fie da ɔkyena yɛ bogya yɛ sabiri deɛ abusua pani sami yɛ champɔn wote sports asekyɛn no a na ebi afe ne ebenyi nsɛnwo ananya nkopɔn ɛdi clay ɛbɛbɔ wɔ ɛde waba wiase ɛbɔ mɔden sɛ wɔn hwere Akoma sports esan sɛ ɛyɛ so powerful. Akoma sports 87.9 3 to 6